ocean. Ghana Maria getting there. The enemy dear yet temporal. Right, ebusuan for yebema munyina achen ebiem. Too late. My sense. Empeninse wade ayeye na ye wa ena wa ye. Se Ghana man be ye ya ejina menewo eso. Ebusuan for ene eye memene da eye brunya echibosom ye dikan January ne de toso aduasa baako eye ene. Baby a ye dri no na ye kaka wo se aha eye wabato efie said ya Bruni beka ha ye wo election house na ni nyina no abato a ekoso no emu nsem na anopei yesi nkonwa yatena se na yede emu amanebo emu nkomodie ni nyina ebro yebebo apro akọ eye mpesua ahodo eso na yakwa akobisa yensem twerofo a ewo honom se anopei abato no emu nsem ekosen ewo ho enom yede asede edikan mu twedi ampo nyankopon na dom na hu mobro ne nhwe so panti na ebre ode ye na aduru ha enom sanso na yede asede tosomienu ema nana kwame wusu nkwanta bisa ene eye amakonadu womo aye ne kama ede amaye ne anopei ebre na ye menso media se misom na meneminuanom yebetena ase ye kire adwen ahodo a yebetume de akoyanim ewo abato a ene ekoswe. So far report coming through HSA abato no bibia ehye o hwe ba bia yedikan akro enkomo a yate ni ye amane a aba ni nyina kire se abato no a start year but typical normal with abato bia sana ya omo etie ehya ase fefefe na ya na ekwawiye no enana bibi ba komienu bi twintwam mu nanso sade abato we ya start no me ogidie pa se ebekọ no kama ede ama NPP for at the end of the day the besi NPP mu bia no efa ye nyina ye ho ne enti efa ye ho ne se potentially no one day in the future ombetimi abe form a government enti no it means say candidate bi a ombeyi no ene no wo say ye nyina e show interest ewo mu efi say possible say one day in the future no obetimi aba bedi yenso say omampani ye dwuma ne say ye bebo dawuro ye be kyerɛkyerɛ nsɛm mu ye bedi ho nkomo nti abato yi ho nkomo fiti sabre kopem say premo ebeto ene ne chikakra no na kyerɛ sɛ yatena se a ye ba abebo enkomo ewo ha enom ansa na mede mabadwafo ebetu dwa no ma yemfa asedama sister stations ahodo nyina aha ye Sompa TV so na yefi Sompa TV a dwumadie ebedandan ne ho ewo sister stations ahodo a anopei wo nyina afa dwumadie ato apete oman Ghana emu Sompa 93.1 FM ewo Kumase headquarters eno no wo kitamu dendende anopei ayiko ewo Kumase honoma 100.9 FM Adamfopa FM Paris France abrochimaimu ena wonomo ewo yekomia medie mu a takwa Sompa 101.1 FM womonso ekutamu anopei ato apete nsuayemu ne na nachi no ha obia etiebe yechiache mu nyina ne anopei takwa adehye Sompa 103.3 ewo takrade omo kitayemu anopei omo fa dwumadie Sompa 106.1 FM no womo techiman bono apuye ahenkro emu eho na obutuo brother Philip systematic press ene edomo aka echi nyina ho ena womo ebo adwuma afei Sompa 98.9 sunwaye ewo bono ahenkro emu sunwane nye no nko yekọ enkranza eho ena manager bojebo ne Papa Toast ne Domino Unity womu nyina ebutuo na anopei omode amanebo bebre 90.7 eho ena womu ebutua yebo enkomoi ede efire afei nye honko yekodoma yato apete
101.3, Kingdom 106.1 ewo Mankesim. Decoder so baby a radio ewo no eho ena ubehunu Sompa enso na no pe wahwebie oba online no a Sompa 106.5 Facebook no ubetimi like Sompa Accra na wa like Sompa FM live na wa like na wa share video no eba website no a www.sompaonline.com yesho enom Kanesh Urban Radio ekutemu dendende dwumade live ewo ho ena Doma FM 100.7 FM ewo Doma Ahenkro enti anopei dwumade na yede eba haya wabato ofie. We are networking the four corners of Ghana anopei ede amount na ya kyerɛkyerɛ ensemu yede amanebo yede nkita ho yede ne ekeka ho enyina yede abrose beya bibia ebetime akọ kama ede amayen enti makanisa mawie no anopei enyame nko na metena se mene Adwuma Wura Francis Kwame Boateng watena se ewo ha enuma obeboa ama yabo enkomo na yenkwa ahoma no so na yenkobo enkomo ekua twumasi ewo ahoma no eso ene anopei takwa empress odeye be abebo apro ewo baabi a abato no eba so ewo eye takwa nsuayem constituency. Ekua, good morning. Morning, Owoahene. Na anopei apom to say Nyame adom bibia eboko. Yede nyame ase papa. Anopei wadaruma ugina hen na abato mu nsem a ekoi amane ebe na obetimi aboyen. Okay, anopei ma mintie for na ahwefo a wo mo tie Sompa FM. Right. Ene Sompa TV de obia na se ubusa mi akane no na ka aba no. Na ye University of Mines and Technology na mo to aba no akata. But enne no enam se eye program na wo ho no mitino. Ama His Excellency John Dramani Mahama sabiti mo takwa oni ni brapeni Ibrahim Mahama ya ni yimte ni brapeni o teketwa ko yuma nti eno na ma enso sabaye ema omo to aba no e wo Fiatman Senior High School. Right. Fiatek nti ehonum no na anapeye na ekoguye kaka di nkoma ba sabe amene wo kaka idi matweme ho kaka. Sure. Enkomo bi owo bia na dini wadi. Very well. Wadaruma emfonia wahunu de awokọ ye wode wani ehunu delegate ebeto aba wo mo ho keka de na obetimi abọ ho amane akyere yen. Okay. Mi tofa bom de metimi aka na se wo hye takwan kasa na aye ade a identity fa koma so. NPP so data fa NPP so data fa koma so. Na nso ya abaye betu ye ya na nyame ya azuma. Kinyama yoku ni tinde deep ni. Ne fiti mre tintin na de. Na NPP for na de. Nti enda no etanya yete abana ye koto ye na wo manya ntino. Ase wo mu de ni brebi. Aba yetu yimu. Enti wuti no za na pana ye kwa ne de na edom no aba pa obia di line mu kama. But me ni dia na ekoso dia na for kan say line en kwantem e mo munya kwantu o maba line en kwantem mo munya kwantu o maba enti no ye mampe ye kan say ma se be ni dada ona bu to be ku ka da to na ba ni die ye no e na ntanto ko ni di komo na oba ka say o tle bo mo to aba ye delegate no say o munya abotre na obia betini etu atni die ewie tle no enya topa e ma mo me say na nrume so da enye nrume sintino ye de wo omu je won ma fara si ke tuta entino anapay die takwa Fiatman Senior High School bibia aye doko ana se u ba be to aba no kwa na am stand na de ma ukwan ama be be jinta wo to aba no Owoahene de nyama de be sho ma mi ni de de sa no mo ye ne dia but de mi di mani hu yin de na eburo so. Right. Ebe ji se hu ka bebre sana ya na ukwan mo kwa ko dida ni simple. Na chese omo ensure security be ye top notch. O se ye ba be to aba we ni mu na agi ka se obebo no mo de se obema memma aba mo du ko no o mo to mo wo ba entakwa de o maba dudu mpa mo yo ma nso nti so far no ba ye bia nsie aba na ni to na na ko se pa
kebeti se obi bibi ma police force ma na di card obi nyen sie e dia be kakra na bibi sa be dia ba for now dey bibi ada ne kwan mu o mutimi sha abato na se ebra na ye de ato so no na se wanya information no a nipa dodo sen na ye expect se on beto aba no pay e wota kwanso ayem. Okay, na that say the tell say ni kasa no ni kan kai say abato na say anybody kakra dem akentia afi etwem na ye no enti nipa de le bia baba na de na omo kan say omo nya tan konkoto aba ntem. Okay. On say ebi mo wono ma o ba beto aba na de say obedi line ma na edu no so na wato enti no na me wono ma me di be free hono ma de sabe na nipa be say oha. Right. Okay. Eguya yebeda ase bebre se bibi foforo bi atofom a yebesan aba na wode ho amanebo de amaye ba wo betimi a confirm say security de eye well place a abato no ebeko kama ano de bibia azina ko mo ho no say e di before na ya na tede aso de sure enti se wo ba beto aba na se wo se wo mo ho no sa na no kwatini bo wo kaka ji se de dia ona kasa why na adi se nene de opese bibi to no enti no se wo kwa po se bibi kwa wo ho a se de yes ka asem kana se tua before na wo beto aba no e ma no de mo se da anyam sa bata me ma no de okay omo de mo se be wu obotom ni ubi bia sure ansana ya ma kwa ma ba bibi la na ba beto aba enti no ahoba mo sem de yes, one say I think say ahobambo no the security in the beko baabia ba takwan so ayem de no beye sononko ni nyina ne say before aye beto aba no wo hwe eye communication bi e ba bonten say owura Canada Japan say woto na ba wi a obeba takwan so ayem na ne a oye bema no o mehia no ne ade enti no megiri say ni nyina ka ho bi and I inform security arrangement koso ho ndi akua yeda wase nyame ya adom a awiabre no yebesen aba na bibia to form a ya ba behwe yo mention that for wine yo ebusafo eni ya oti ye ekua twumasi otherwise known as Takwa Empress ono na ye koje amanebo no efiri ne nchen no ochiremu se yade a bibia da ne kwan mu na ose before obewura yade no mu no se de yebesi aseche wo no especially mema no kire se omo enya de omo toto security ase ewo eho enom na enyame nwanwa fi se during the campaign no da owura Canada Japan call ho achie no na news bi ne nam krom ene mframa mu a omo ka se owura Canada Japan se woto na ba wi a takwanso aye no de nani be kire na obekọ na akọhwe se bema bi wo ho a ene enema no ba mini se no de ye moguo enti sana na ehonsam tie na takwanso aye me yegina ho de ye nhwe 2023 no Dr. Mahmoud Baumia enya 862 votes. Yeah, na represent 73%. I think for the region, no. The unya and Ura Canada Japan enya 316 represent 27%. Intino one of the hotspot ewo ene abaye to emu no takwa insayem minisa amanfo ni di akire ewo hopa minim the special reason enti atakwa insayem no obia ani edi akire ewo ho enom well badwafo na tenase ewo ha enom adwumawura Francis Kwame Boateng watenase ewo ha Kwame mache na apom to say nyame adom nora woda ye bibia ye kama okay ye da se papa se enenso eba aja obi ne dwom yaba na dwuma ye nti enenso yaba adwuma ye ba abesom ewo ha enom all right so far report no yatete bi mame mo Oheneyere nso ache na afi yen set tone no for enkomodie between now and 12 midday no ye de enkomo no aba
Oheneyere. ACHEAMPONG. Good morning. Nana me pacho me just so bro na what to say. Nyame adom. Me ho ye papa. Nyankopon ka sembi ana is it bra Yesu ene abubro no ba ye ne born su no. Ene bi ba ye kan say we ne me do ba. So many. Oheneyere, in you I am well pleased. Oh, my head is about to blow. I'm humbled, Nana. Okay. Say if you boko. Oh, Nyankopon don't know Bible. Okay. Nah, Mommy Grace and so here. Mary. Mommy Mary. Ayo, come here the Adwuma man. Medase. Okay. You know biaba. My yen kona yemra yeba ye de akachi nyina no ebeba abehwem. Ye ko ye ahoma no eso na ye de akamu enyina ede aba na bema tenten ewo ahoma no eso se be ya bibia ebetime akọ kama ede amayen ewo ha eno o Ablekuma West yenko bema tenten Papa me ba che good morning. Good morning. Wadaruma na apom te saying Nyame adumo yegoso. Yo. Wadaruma se ugina hefa poten ewo eye Ablekuma West. Yo, wa Adwuma West hanu mijina police station, district headquarters. Right. Very well. Me da se bebre efitia no pa no bepem sabre ya yafre we de na odu wani ehunu sensem troni ewo abato a ekoso yi. Mo se wo ba na pa be no Sompa mu no woche na ebepie mo ewo Adwuma West down so my house. Na ball 7:15. And first boat ebe can say ya. One more thought was na woni pa do aye hwe animu. Sanka on be forma ba apemba for haba for na aduanan. 1140. And na ye hwe one more mama beto. Na ye ne return officer wa haka sign no say omo ato. Tempra ye ka say nipa 120. No me no emono na se mu hwe no to bia timi ato awie no me no bo na se wonni line so a wo ba wo nka ho Right na mo se no me no bo na se wudi line so a no mera ma ho kwan e ma wudi so na obe premu o Ablekuma West ha sania I think you are to you hono esa o sama yo ko MPP ana oba so bebo ama ahobambo etinya fantam pefra no ha de e koto pepe ansa na obetimi awura mu wo police station ho yahe so we delegate ansa employee control for plumpo no the one fra the trust away from Tronia ya ma wu enwem the ahobambo de e koto papa na de wo me say sa police FM ya ka ya ni a koto for the oha ena edu ha wo mo eje ban right so ba ha ya ma wo phone ewura ballot box ni enko about one edge now two we are working aba na ba ko ewo mo ense o mo ka se party ahusu party policy no and what say etimi edi ahimo ana so wa ha ka tra e wetin ka se bi mo say party apare ni ade na mo say candidate we dem with ewa ha right and no so nkofa o ye na bi amba ya bambo and I supposed for edge by power with my work there happen. Yo eja ye to abai de ye de na nipa ho adwuma na ye yo na wode waso toto form behind the scenes nkoma ankrofo edi delegate idia de ensem na wode waso to form a delegate eka. Okay, Ghana had it get to abai nke say emema na nka ebribia no ya na that's a tutura so anasa omo ye ho a e be ka emema na edimu akosna so betiem wa ha man anya diabro so they are very well assured so mo candidate am for Abama no won be obetimi awini nkema no ebose wa ha pa enya asem kuma e wa anti won mo nkase part we and e so wini won nkase we e so wini na mo won anya age pa won ekase ye nka de obewini de now she nim there obetimi awini dan e koso Ablekuma West uhwe minimsa wo de wedi abato achi bebre ede enem yeso no nko wo ene abato a ye tuwe e wa Ablekuma West
ɛho efiri abato ahodo a wakova pen saya na se metnya ka se we no ye party election anye abato kesi abato ba pan a ye Ghana na akoto no nti no enipa bebre nsa da modon pen e wa ha metnya ka se mo do so bia sa o ti pon ka ka o tu wi a na wa pie na mom no tantene a edi so e ka so mo ye apem ba akọ ha ba akọ aduanan nti tantene wa pa ba so mo tu wi na mo jentina ho e kan se be kan na ya to aba wo mo ye no de and so that it had it sa e bia no me no mo no na mo aba so mo ba die result no se na dey sha right nipa num a wo mo gina ma yato wo mo so aba anopa yi no wo mo bi to aba wo ablekuma west ho no ma na oh you say on my for us lo wusu aku and na wo to aba e wa ha okay and na afi so pani ba ko no so ne no ko gina MPP parliamentary candidate no primaries no on to aba wa ha bi na mo ni pan no ma wo mo egina say ya so mo sa ba yi bank to bank am MPP e mu bia en so aba e wa blekuma ha okay yo bema ye beda wase bebre na ye jawo awiabre no ye besen aba na ya ba behwe dia aba enkomo a wadi akire ye achi medas ebisanfo yenso yeda ase bebre yenua ya yete ne nkan ye bema tenten ablekuma west eno de amaneboy efi eba ye amanebonu nyina ene se ebetumi aboa na yahwe ene yebemu wohu abato a ekoso Ghana afana nyina no yebemu watie enkrofo sede a mfoni ahodo ewo abato bia no yebetumi atwa ne nyina de ahia ewo ha adwuma mamensan emra wo hobiem na afei memisa sofa nana nkwantabisa tenase one ama kunadu omo ama ya nyama ne bono bebre na yenso yaba besomu a yade toazo sofa dia wate fiti anopa no abepem sabre o bone tofa obe assess abato no sen okay nana mame na wase na yenchia yahwefo ne etiefo nyina na yenka ntoro mu se de yahya eviti enra besi enanope ya yeto aso de beto aso sa akopem se dwumadie no beba wie nana my teacher report in fact free nana kontabisa ho ebisi wo so mafre sunyane mafre kumase mafre greater Accra ha nkransa techima ne babi bebre amafre nana abato we pe report e ba kire se amanfo ani abre se on beto aba no adwuma wadauma obe home so ha na mako aba meba ye beto aso ewo ha ye ko oti region ho na nanaken ewo nanaken good morning. Good morning, mini I want to say. Nyame adom ye ho ye papa ewo ha na won so wo de no Otimanta wasu dia asundwe boko said ye nyina yindu na MPP amanyo ko media to delegate be ko to aba na wayi eye pigwa ono na lefi frank na ma mo 2028 no right and then o mo di share so e san friend and then ana father e won no across the 9 years constituency Sobutu Haba, Bagia Yetu, Bagia Yantu, electoral commission, exactly a year, and Anapa, and son a delegate then, and buy a Basha Sobutu Abba. Now, I will ultimate one time, when I say the 9 constituencies, the total number of 5,500 a year, 32 iron. Na after so we buying bond now. Second, before the air bond this is making a place from dollar official and so they are not family before. Now, if you ever be about the two our practices and simply the my college of education, practice, but you are also also we do the municipal director of electoral commission. You are a Catholic teacher, and my media says, I was sent to Hanamono, you passed 133 in the big shop, but as we speak, no,
nipa over 200 anaba do to omaba a wo hwe eye enipadon anase said your king no ewana say eji ahwe hwe eji ebe 12 years no na eji strategy is for eji omudia eji aba eye yakonya ni epenyifo bebi etwe enkobo obi 80% the former member of Parliament Democrat is Yura Honorable Yagato Michael. Ono ebetu ye no Sompa FM Sompa TV ni twitwi nkomo no ochuma ono wanya de ka ko tunaba otunaba no ema Yura Dr. Mahmoud Baunia a oka etre other delegates obo koma oboba ni wonu obo other places obo so etu aba no say omo de owojide say Dr. Mahmoud Baunia the former vice president and I really or catch other delegates of Nanko Tunaba, the Emma. When you are going so Emma, you need a Owuahene to the other form. The constituency campaign coordinator, Yura Abramani, moving to stream for more. Also, every GDA a year to the other form. And a bit to me, I really about also be a young conscience and other delegates. And what would be a share the vehicle to Abana money for people begging. And we will go to Abana and Ekedi at the form. Security situation, the next year, I think, will be at the Napoma about to a course to Owoahene time. Right, yeah, that's it. Money Adwuma, why you need na area. Na Mimisa, electoral commission, omunya challenges with ABA materials are omodeba, edru baby na bia, omo enema bia kechi, na say, omubi bia etme etoye. Yeah, say the medical board into more as of 5 a.m. Now, electoral commission from a just that is a dream constituency, a constituency, democratic constituency. I do a move back before the boss have no. Not as all my set up now, I am not indicated on one any challenge in terms of the advisor of the electoral material. And so there's some look at the electoral commission in the for Owoahene over there here. Or more encounter any challenges. Right. Nana, one kasa personal observation ben ena why apart from voting na ekoso no behind the scenes there na nkrofo eka. Right, behind the scene there wonu ma omo ntu aba ni wonu so ebi ani fa ne beko ko aba na uti na mu ensama Dr. Mahmoud Baunia, the former vice president, or can attention, you know. Omana did and Mono and Epoba into things about the region, this one concentration for personal. Of center Dr. Mahmoud Baunia, but then because because regional executives to go so that man or mutual about one more. That's a different room so about to Omabano, the Penny Pano, Disable the Minute, Mamma, and the Panduna. When and the Panato Aba Ama, I will be able to know the former vice president, so or and I had almost to Amana and Mana. Into conversation, but over a phone to go to Namwa. Almost then, to one more to Trabano, I wish I would say, hopefully. Right. Okay. Nana ebi ordinary no nedia ye to abanka campaign asizi. But do you what observe bibia e kire se enkrofo bi da so na mu a ebia ye campaign afi delegate issues aspirant bia campo delegate ana se achede bi kokoso a wa observe bia na what observed because initially no party outlines by you know with the guidelines by apart from Ghana card passport any identification there with the identify the person of the this apart from will be a party flag and answer a candidates be a chance to get and that's all. But every baby and because so far we say Obi Babano na o se apadia entity flag na edamo the nipa so oba so obi ti o se nipa no no obo no
a party, a flag, no, and I had an elbow. Obviously, I say, we do not say a damn like a chair. A channel, a LTP, a than a chair. It is a little bit like an anchor. You didn't say, I would decide I like you by a mud gas and also. But I will comment them out idea. Most of the area police cannot constituencies, you know. Some of my money I had an abu also. Now, as what I say, ADR, aspirant to me, and also to be a delegate. And with the big the money and bosso, money and young bosso. Right. Now, most of the delegates are me fans say, from that kind to be a year, between our countries in the year. Delegates to know, yes, sentence on my. Or echo one after the other police from a little woman. You know how the yappy a line, you know about more. And you find and I know how the young woman the yapper. I say, if you are yet also to the delegates, they did get a coffee did yam. Money and young boss. Very well. Nana, more near Juma, a Riabreno, Yabesaya Babio, Naya Babajin Koma Kachri. Right. Ebisa for near Oti a Nanakin, Oti region, a ho ena or de Amanbono e baye or so far a yadea abatono e koyepa. Na I like the police for arrangement na or say or my no pre kiu numu or moba no ma guided nipa nine na or ma koto enti ama abaton looks like a orderly ewo ho eno kwame fa o preliminary cinnamon tie Oheneyere so ansana ya na said na America no utie reports na around be 81 no na say nipa delegate no constituency one say omo ye be 1000 na omo tie 200 ato if they want to yakra be 100 ana 80 ni ade we kire say amanfo ni abreso beto aba no enti nana enyame nwanwa say baby a yakobia no asumdwe se wo obi a wokoto aba na adwen ne se wa mini se obeto aba na ya basabasa kra de ema otrim enti enra yenya report free Kenya Japan camp a na omo ka se pipes no binim wo ho a omo akofa private machines ana cars a omo de electoral commission for omo posters atata ho na omo e de constituency by constituency say no men we hwe sabre ya 1021 nana ken kasa sisi na obisa no saa ne manema ne bi koso ana o se da bi so ba bi a call afia ba bia no nya de a yate se basabasa bia de esi ho enra me kan sa asem we say entese 2023 na omuwa ban mu no a na omususu se obi e vice president inti govern machinery ana aban no muwa no be do na be ko ede ama wo mo no ombema wo mo no especially ebio kafra se me sen twa no reporters na abanti no ye nkote eno so emfiri ho na ye ba ye nyakwan adosuko ewo nkomodie no emu nana opon checheku ewo ahoma no so enkran ha ya nana machi aburu na anope wapo mutesen bra adumia kese me hoye me gidi se wonso hoye nyame adom bibia fine Sompa FM wadaroma sesi ehefa na ubutuo ewo nkran ha na manebo ben ena ekuta wo medase beye don shire beye baako anie na pinche bi man komne so ewo ablik masa bia ye to aba eye kendini ewo MPP amanyuko ni mu efipemienu ani dunu nwotwe obabe party ni mu na obinka bi hye mu constituency chairman a wono no ehye toto niema enra wo chese edaso mpo wanampo wo chese no kwasamnie wono ano enra ebo beye anato donko wono ani bosi beni a wono na woda constituency no anyone penifo nyina ti to niema ehse kwan yo metima paso na abato na beba so asumbi mu na quickly ne ko ya ekokoba ye ni nyina no eni se yera Collins Asante otia no pe abato ni mu na no na wahu se yera Kennedy akompre kwa Japan ne camp ababe tent
ewo bia ya ye to aba no e na wo chiche aduane wo chiche anu die wo chiche niema edima ne manfo right na timu kwade wo so eja eya mano ku mu ade yo nti anu kwade nhyada ha me ngemo wo so ho no mo saa enkrofo bia yesu nse yesom ye nditi pompo na nkomo party ni na ye so mo ti won nti enam so ama yesu se ye yo mu din e de free card eni mo ai no mo bai no mo nya akonya ankwa nkwoto aba right enu no mo susu se ye chairman no e na chese wakike je kuma ma ye yi sankofo mienu yi e de afi mu e ne be he chairman so sabi minua ye pa wo mu mienu na ye chairman ba ko sabi chairman mo ko na chini na nim enyina pro ne pa efoni ni bi na me de asoso no enti ni ekoba ye ni nyina ne se eye district police commander aton sa friend say womra metro enum asem na me sa ka chairman wa quick one ye ne chairman eni nkomoti ya wa efa ye esi hu chairman wa da Roma Sompa TV sunye Sompa Accra Sompa Techiman in fact Sompa across the 15 region ye mo akwaba chairman ye mo akwaba me joseminia bien so na chairman ba ne se na ya buru yi yo ye ba ni se anokwai me maba ebe se enra nyumre si bi hihye ne ma na bato ne be koso amana ye okay no enti en akwai be se ndonum amachinya na me ba na je se bi aye okay me to Kolegu district police commander one part si bi hihye na bi aye okay but when I mean say far from center no the assistant is actually the do wa and the disabled let's say you have a park in the home and after I stand I'm up for number 12 because parts like provisions for Adwuma and ACHEAMPONG your constituency we have myself running to Kennedy Park and so now one year stand and see you know party for you know about now ye and ye no muti ye dear no go to the silence Meanwhile, all of a sudden, two boys from nowhere now they attacking me, and yeah, yes, I wish that you guys were there pushing my crack of wall. It created massive tension. Also, to not be ground. I'm not quite the same as to say, "Omo koto banana say omo kufi." The district police commander of Owoahene so Owoahene, and also bet you be some up on our system. So that finally. Maybe I may the patrol mistaken my boys, you know, and I'm a poor commander. And in the course of discussing with the commander, Sansuma division commander so far, and also the TSM. But before then, no, Kasani, the say, I said, I meet with divisional commander, all the 5 contestants and our fans. As far as any constituency executive, I now come Bruce for any both Tansuma divisional commander, Mamprogi district commander, and Kolegu district. I know much directives, any modalities I did because the electoral commission had the rules and regulations and a partners of the guidelines about it. Almost such a we are far from maybe a to Abano. And to understand this lady actually and voice no about attacking. And if I am divisional commander, divisional commander, if that is the case, yeah, then I will say, I'm a medical from the now. What do you call it? And see, I'm going to make this and I make a process here. The vice Mitina, a ball one, and person corner, check. And you Chairman, Munshi Mono, woman who coin, say, will be back to me amount, say, a year, the son, no one to check the near Brapa to Botswana. Not in the inner perimeter or the center part, far from the center. But this one I'm seeing is very close. No, it's not close. Center near to Abano. It's not even near the center. And we'll share one case will be there. Delegates almost to Abano. It's not even closer because some now we're line is shorter now. Will be that they are providing to their no and we'll share. Let's go from their delegates in 32. Center near to Abano and then private massive 50 meters. And I will share moving from center and the cover Sandy where it's almost about 200 meters, which is nowhere near the center. And the commander will have a share. You be a ultra long because not require. Minimum some party for that was the rumors going on, but minimum say party for.
But to the reason why yes, I'm bright, somebody only God knows. Finally, turn out to say so far. So far, so good. Mamika Bishop, in the history of this constituency, then two about Enyano and Kameka say, assume GSCC. All the time, your election, the yen within this environment. But this time, Musmudia can say, I'm going to check a cry and see. President, those Santa Crab, but maybe I want to assume Abba. And with regard to attendance, let's make a choice. Yeah, that was better. Bema, Chairman Collins, Emma, Yeneno, Eti, and Pomono, Ewo, a year, Ablikuma, start. Mante minubi omodio mo satekano enhyemuka ka sompa ya yetrese sa mante die omodi nkuma fomunemu nanso aposifo kasa bi omutaka osi dwane de wo bejane bia wote no wanu nim ne wote nanso onyankopon na ehwe wo ombebo mbomodi na fe sankofo yi omonsaka omo na fe yi omodi wo mo aba bigina emra ano nti niye ekoso ewo eye aplikuma sanu eti eno no right nana yeda se ansa na wo be kro no nia esi ye no abonipa no a to aba delegate hu wo be ka se ama bia nipa e wo ho no obi kura abohu se jama ehonjo ana se nipa no da so edi line no so a o ma ye krado se o mo beto aba let us say once the chairman kasa no o kan se sudua che we any abato mato e constituency and say ya e kama e say aya asundwe mponu nu e na ya bo chairman asum yi but when you kan no o ti enam so e ma eye tumete nanka e die gubo beto amanfo so nanso se say ya me kasa die e gubo pie nim se no mu nyina ka mo ho abom mo di om nkomo ene maiwa ne maba wanso ene om so om ni na namu ebinum hu om ofase ache ebinum hu chairman ache eye delegate ebi su hu om kura ache ana om nyina ekoso bia ya wo kasa wono abo ken abo eye ne sisiye a wo che nuane no e ho na migira sisiye yi na eye no kore nuane enya me won se chairman say first time ya to aba aya asundwe no ne aya asundwe mbo ye do ono anu ho aka no what you say mo ka enti sa abrekuma south or dansoman area ho no de omo wa bakosem ye to aba bia pintimpite general election o internal election o sa na ya na eta eko ye bompa ye say entoa so wo entoa so say bia emo tu a omo wie no ene ye bekenka aba no enkoye he na enye we ya so what you say because dansoman area ho de ho nyoda enti so far am say babia basabasa sia babia officially yenya report say basabasa ye asie no se time she dan ko enti ye mompa say enkoye de yati wo dansoman yi bi ewo abrekuma south na enya somdwe right kwame me da se bebre Oheneyere ma memra onso ho na minti so far mean say one monitor from anopa na they are what indication be na de manfa abato a ekoso anopa yi ho na mama no sina menchia ye tiefonia systematic price my guy on also to Sompa 106.1 FM Techima na taxi driver ba konso tie ye wo do me market we friend Kufuado papa station kron de ayera me nana asem ni nyina ne se eto da bia eya na ekwan ya ye fa so eto ya ba e wo mem ha se nom no is high time a ye besua de afa ho yen o man no mana ye to aba no okay emu mpanyimfo ya wonom de yen kan right ene yankasa na ye koto santen enso ewa abato ne mu no is high time se ye besua bibi e de afri mu na the American say eto da bia eniema dada na se kwan dada ye fa so ye dwene e de ye niema no ayese ye mpese ye besesa de afri ho ewiase ye bo din hye mra enye sansusu na ye bo di tu mragu nso so ayenye enu ntine me ka trend pipi amanyoko ni se so far so good e ka wo hwe how please for na see aye more adequately e wo eye abato bia ya hodo for instance ye nuaba na wo mayen ana ye nuaba ma no from Pastoral Gardens sunyane se ukoto abano krampa before so be wura ayi e hono krampo no
wo mo be ma be say police for be say 10 wo ho no mo search ni ade na baby nso ya se wo koto krampo nso a police for e guide no akwa akoto ni ade na mami nso me duam na hu say enti obegina guide na police for the be ma no so na yenko techima ene ne nkwansa afam ho enom nyame nipa shagi ewo ahoma no eso yenkobo enkomo emfiri ha enomo emra na fe bibia enye kama emfa emayen okay abusafo yenko techima na yentoa so nkom kranza nyame nipa shagi ewo ahoma no so shagi owu ahene asomdwe nkan bemaba eka so benne de eka o tia yonkodo yonkodo na abomu te say onyame do me wo ya pa mira patna so nyame kurayen okay right wada roma say aine aprobo no de wakwa kopie hifa mira mama no say tia die mama pie mo nkran da tia okay nkran mata this part I want to me wo tia na in fact bibi akwaso kama eba na sunjwe pa dia meka no say yemagu na kwa mu kama bibi eye kama pa na obedu ha ya nipa say so abaye 827 no me bem panifo no o twa nkata mu a nipa se sia ato eye 352 na say line no so de ayocho papa ya say obi edi mu auto na papa pepe right na in fact said na ye ka sunjwe ho asem no asunjwe e wo ha pa obi ahu ni yonko a wo tia no kama na wadila no so right abambofo no so ye obaduma said ye say o mo ye e ma bibia e ye kama enti Sompa no all is well bibia you okay yema e de na so mu e wo ha pa bibia e kama pa we ye Nkranza South amane na ode maye me pato Nkranza South so pepe okay me pato ni wo say 352 na di kan abeto aba no me pato yes na register no e saying register no 827 okay yeah okay na tres o Nkranza na say adope o mato aba no kakra o mato pa me ka say aka na say half to aine yeah na wadarumo notable person bi aba beto aba no bi ana say obi a owodin wontemu ho a oto aba no bi no oye hwan ya in fact the chairman no ka say yes papa honorable member of Tumasi wa batu naba right Yewura Chancellor Yodo former MP wa batu naba and after Yewura Kwesam Waten yeah no former MC also Abato very good also Abato naba right eko and after 1996 CC Dr. Yakudo also Abato naba ko 1996 when I parliamentary candidate also Abato naba se tia nipa ya beka se onto ye ya afen na waduru ha Harriet Chamantino opon right ono na se tia waduru ha ono so wodila ni ma wo tia na wa wunim se Sompa de ya ba wuram ne tebi se ya no bonkobo ansa ya mana to ansia no so pa kama pa right boy adwuma mama ya mo ko ba do pa Sompa TV yankasa double check what you pa but all the service din ko mo be kasa kakra kakra ma ye very good why what na ya be na so ni na say din ko mo no correct me mo ko from na Sompa TV o certificate madam madam ko buda pa ko le o say madam ko delegate Emuaya kono emuaya nika esa esa kusafo ni na ya behia ya esa ya fuba kumba aya wa ha etu obi a wa bo da bia o se MPP munju ma misini hu ampi mujo
mucho ampipi mucho and the woman and about people when they was a point like a show. Yeah, but you're not or soon as you I mean, I want to put up a colleague. One year. And I said, I do my judge from Hano, and this is going to mean a Mukota. Command to say the community. I think. Yes, sir. That's why we don't know. Now, youth organizer, a new patriotic party in Ghana South. Yeah, what science said as the regional youth organizer. Honorable Yamakala, Major so Apomiye. About who is saying, Abana Kobo, police for her. Because you have to be a tracking, getting your security. And so, I have a security for Muka and Mudiago, other security for Yago. MP before you limit MP before you won't come on. You're wanting about you, now, and Kikau, Yanti, you have a bunch of you have prepared to have a party, no. Party no ever fun in Tema Friday. I was 3 more years. I had never tried a candidate. I have been in there. If I said what I said, it will be a time to cool and over I need to for so 1 year more. But honorable Mamma say, who's ready to go down? And now, I year to know. Yeah, 12 years, I'm on Kamomwa by the New Patriotic Party. Okay, therefore. Tuman Kwasa South, MPP, okay. And on so that okay. The cancer market is out. Get the slate by get the immigration officer by get the DVA as a bank, get the Crasa Town Road, a bank, yes, good, yes, good, that they say, car. Nyamini ba wadaruma yenyina abatu ono so ene ya to na bo ene de yeto aba enya ebujigo kwasem na yeka entini ya no after to aba na wie no na so ye hudi a ye beka aba owo ahire mpata no kwasem pa ni se obedu ha ya asudie die meka say asudie wo ha pa okay Shaggy wodi abato etete se bi achi e wo nkranza ne ntamu ho ache ende ne ma ene abato wo yesono nko a wahunu na obetime adi hu nkoma akire yen me na say owo ahire wo se usha enfale abato a ene dia abatwa me dia kona dia ma we na yeso fo kaka ne se no na entitimu wo pa obohu se omoto abada na weni we gina ha na sika sem na mase na we sika wo ha obati we se manya sika no bi na eden sem ene yema bebre na eden eba but for now no no ba ha den se dan sika sem bi asa okay and the two enkambo mu so wo ho na de ma meka se enkambo mu wo ho no bre bi atwam na behu we fashion wo ha we fashion wo ha obi a gina baby na chese oye dia ope but now no you could see say omunyina kambom ya chese omunyina epushi a omunye say omu betimi aboa amanema atimaye kama and so far the discussion no e wo pa and na kwentiti mu no so no eno so e wo pam ye hu say obi atima yi kata wo ha se bia wo de ma obi ana bibisa enti amanka mu no e wo ha pa yema ejina na so pa but when party organizer wo ha maminu eni komo okay when it comes to organization dia ono and also ma bibia tumi aye kama bibia defender wa defender ma mo kwa pamla Sompa TV so na bacho ma so na bacho na wo ye de na mi adom yeso ye ko pa me bacho so pa ya ko kakra fine as organizer na o si hu election fa yeah kama nse ba ha no bibia da na ko yeah share or ha no bi ki share no so don't say aboy okay so what the top previous ones no one now we say and dia monkey I said so kakra wom and then I said come mu no ho pa and then am di ku tam come na ba no as compared to the last one we know pension that said they are managing me money you say you are managing me money unlike the other one okay mate mama na say
na me for na abano mo de ma wan Dr. Mahmoud Bawumia le ke Japan wona me de ma ya ACHEAMPONG kana south de aboya ACHEAMPONG de sala ni no na de ne ba mo man percent de less than 85 to 90%. 85 to 90%. Oh, okay. But I say, Mate, now, Owoahene ACHEAMPONG. Shaggy. I need some fathers, the chairman of the party. Right. Chairman Clement Owusu. Okay. What is the chairman of Piemwaha? Mamma Chama Monko Kaka. What no we na yanko. The Joseph, the bottom of the area. Eh, but no, we are not to and now election as a party chairman, Senator Wunde and I was the brave. You can make a dana. You see them fair. Now, if you saw the Yamedia, yes, you are happy. Come, but I come about. Okay, going forward, I'm people party. Which I have done a terminal, Bona wage, Hana wage, but no, we will be getting come Blue East, I know getting come across the nation, Sompa media, you could be able to say, come on, but you know, I will come on, Etibia, and Kosukama. And to the south, someone who future when it comes to unity, and to say, Libaya, what would I say about Maha? You will fear not meet the airport where sometimes over I didn't know who said it is for. And Kamuno Abbey, I idea yet to be the Yaz and Kamuno. No credit, you're not air to my mission, Yapway, maybe let's see ever hiding me now. You have to come, I'm a air cost. And you're not air to man, your monkey think it should be I SDC. If you knew I was your face, this is everything I said. For so long, anybody in our cabin, you have got none of them. Let's see, Amama, the Yakuno. They are the okay. Someone, after this election, Mobako election for constituency chairman, constituency executives, and whatever. It's too early to talk about this. That's a man, you see, the method of the say, okay, and yeah, yes, we didn't come in, and they are in Quabat. Okay, yeah, I can't give you the come about why I think. Okay, Dr. Mahmoud Bawumia, and they cannot do what Japan. So, Omani reading the call, so the one ever. You can't wait. I think what you put a man and I will be out here, Yamian will be a Hopamano. I come, and so now maybe the whole time I say, remember what you do. I did have a premier Muslim in the one Roma. Yamis Rapa. Oh, I do that. Yamis Rapa. I'll be back before we come. I hear a jump for me. Madame, I Eric Padoina, one who said, I never Padoina, the MPP, and any party, no, the Inaswa, in fact, what you want to Mapai, right? Yeah, own and Impa, you know, Monko Bokaka, okay, I'm more called Super TV, yeah, the battle of me. I mean, the most way, Yamiadum, yes, so far, election, Senator to go on to say, Kui, Papa, me Baha, the way orderly dead, AC Waha. Na you run police for that woman. Almost a church, a month for 20 years. Me cry me, baby, almost say, Mamma, me call you can't near the other. Ubia, so 18 months, so come. They also be a or yet. 18 minutes, I may have to ma. A better behavior, young incident, via Bayabo, and near some people. Okay, you should be saying after election way. The Send Pabi Amubayino, on the moment I'm going to 2028. Now, my person moved to Legend Kunimo, Munimunian, any party here or the bar and so. Now, yes, sir, which can come and some more can, which will come and some more can. After election, no one can come over to Mama. Papa, MPP there, and yet, any day, Dikaya, ye be visa. Ye in China election via campaign, it's no review why I not say. You to a book a crab boy home. There's only actually we are. Semicran, I'm a two bob or me, I'm a Mio Grandma, at the press that so I be a come because I bring none we are more than enough. A poor bunny we are the Sompa. I can want to my back as I have for 2020 presidential system. Okay, Lepatona, Cecilia, a poppy. I have Dr. Mahmoud Bawumia and after one of Owoahene Kennedy Japan.
amante no wo twa wo di election chache wo do atutu fama wo ya wan na betumi adin kudime ne wo bi tin but me pese meka wo tin wo ni yipi e sane asem so tin be ya so re na okay ye kan tun we na ko ka she the asem wo court na wo ko dina bon tin bi asem no okay Shaggy now bi o be win bia ye be yo me ba to me twa wan momo ne pa na pesa ototun se doctor enuma no pay me ba to say me say momo ne pa na pesa ototun se doctor enuma no pay oh that wo anyway I just okay right Shaggy ma yemfa wunsi say Harriet to abanu wi a ye be say aba hobiem na yenko ba bi foforo so emra okay ye da ase bebre ye koka so a kwaku adema ewo ahoma no eso na yenko fa ono ne de hello kwaku hello bra good morning bra majo so apomo ba nyame adom ye ho ye pa na wadaroma ka so abonten ugina hefa poten yo bra meda wa se senior nkomo twetwe ma ne bona kwaso sa no sanso ada na obepie mu e wo fifiri mante mu ase nso a e ya de se abaso no bibia e kwaso kama e wa se ya bone bia eisi e wo ha na efiri anapa e na mede ma probo no e chance e wo eye awutu senya east right kaso a na obepie mu kaso a e ya de se St Mary's Anglican School Park e ho e na de se abaso no ekoso a ejese bibia ayeka mebo no nson pepepe no na ejese wo mu bibia astati a bibia ekoso kama na be pie wota so a ya de ese adehie anase delegate awdo ende de ye hwe ni mo se o meba na ejese o ma be gina timfie ni aso aba no 1519 delegates ene ye hwe ni mo so mo beba na ejese o ma ba be to aba no awutu senya inse no ya de ese bambon ensem de amani home fie papa esan se ho eye central history na police command ni nteno wo a wo mabuo mo ho no e fura gine ne ntiase so e ma sesi a me no ka se de bibia e ko so kama e ho oye ne bia enti wo ye na me papa kwasem kakra en start wo ka so no e ya de se recent primaries na ye so aban presidential primaries na e se so ye na ya de se owura ba umia e na Kennedy mi no Kennedy epaye ewo eho intri ye ni mo se atu enso sa na beyo ananse ka so afọ be so sa wo monsa no ana enu echi ni nso no me de pie mu ewo eye awutu senya we ewutu beku eye St Kilian Catholic School Park eho na je se wo mo eso ewa eho nso no eya de se delegate awodo aye se ni mo so me ba no ma ba beto aba no eye 23 any 2023 okay ya eseso ma ba beto aba no se bibia etimi ay kama wonso no ebra no nso ebo ye apa wonsema 25 no na ya de se abato no enstate ye na mentimu ase ka krebi na eba ni nyina no eye delegate na ekire mu se sikebi ho aye frɛ no eye national TNT na ma ye ne mom bitini ma starte se wo mo ebeto aba no ntina de no na de small misunderstanding bi eba ya me no ka se performance resolve ma bibia etimi eye kama mprepre ya me no ka se de ya de se enu echi no eye awusu senya west consensus no ya de so na mo Kennedy ewi ye ewo ho nti afise ye be ni mo se ebe repeat ana se wo mesom nsa na se me no ka se de ya de se gomua poten ho na be pia se abato no ya bibia so ekwe ni mo kama agomua yi so no ya de se ebi pa ye hwe ni mo so meba no ma ba be to aba 1079 na se ye no mo so aba be to aba na se me no ka se de ya de se former MP e ma gomua is aye fe no honorable Kojo Atmeni ani faduro nyina fe no eye honorable call your MP ono anso e na ye coordinator e ma eye honorable Kennedy akomfreko e Japan central region na ono e di nenu onyam abehwe about on bibia e ko so amepese mene no e be twetwe nkomo ba ku so far the observation is honorable Sompa FM.
Kwaku Adema. Hello, Kwaku Adema. Kwaku Adema. Okay. Kwaku yente wonka yente mu betima reposition a ebeboa yen. Kwaku Adema sa wote yenka yente wo de ne yenti no interview na one opani no yente ne yenti ubetimi a reposition a ebeboa na yetume akọ yanimti yentra say okay yebehwe na ya raise ofoforo so ewo line no eso nti na chese ho so say ahyase no na amanfo bi yes national TNT no mo nsa nka abatro no maso na so ya resolve ama bibia aye kama ewo ho enom yeguso aye ba pro ewo eye abatobia ahodo no enyina nti Oheneyere minim okay yen sankwa ahoma no so ye kotechiman na ye ne eye sofo Shadrack akodi nkomo techiman north na yakodi nkomo ewo ho enom. Hello sofo Shadrack. Hello minia. Mebacho good morning. Good morning. Wadaroma anope techiman north saying yeah, one of them, I mentioned Sompa, RF1 at your phone in Anopai. Right. Saturday, Begina, Teachima North, a year, I am Crow, Tubodom. Okay. Udu Tubodoma, a year, Tubodom, Press BGHS. A war and ne or Sonoko Proquama, your core, Abatocasia, or the airpest, would you know, Francatunia. I think Pinone, I don't know what she obeyed when the name Aqua. Akopre o manye jakese ade mama yekuo no koso na nyame adom me ba bedu ha anapa no bra no nson abapa husima aduonu just 720 bedu an na abato no asase na koso na anapa no na de wani di kan boso eye bambosem ebise na ba bia ayetu pa say at least for no edo so yi na me ba no me ha mani nka a place for na ewa ha no ebro aduanan ekona du onum eso okay na anche na regional commander ebeka the district commander ho emo omototo ne nyina eno ekosi eye na enne nipa ye hwe wanim se wo ba beto aba ewa ha no eye ahensia aduonu 620 as at now, I know can say the American Nipa Ababoro Ahanudia Etimi at Wanaba Bibia NC said your baby air course say oh call Akotoa ba Yede Bibi Eshaw home Edim Fidie Escano who said the ultimate far at the Fufrubia and Kono Sana Hanso Yano Yavia Yaje o phone apart from a central phone Yajama do phone Ewa Emu. They will be a to a body. Ye do phone to her now 2 years. Waba Ababaje Wadia. Na Yebedu Yano, Yane, the constituency chairman, a friend chairman Jiffas, Eddie Nkomo, Ebisan, Sadi and Tatia Echo. Now, Quasam said, or my ex said, the Echoes will be ano, the near edge of now, on one so as I General Adwuma Kennedy, where Buru is in Yano, or any coordinator. Cinema course information what around various constituencies which say near at the motor here or say a bedroom and you could be about the candidate no alpha na and what you know former DC honorable Peter Mensa and so eba to na ba menso yene edi nkomo na also my tia says the akoso bi ya no ho se e batiri mu a enchina omo ye nti one de party ni bi ya no or so na no mu na ebi say ye hwe nsema na eko campaign time ni mu a ogidi se enkambo no betimi aba e wabato echi no si o we de enyawe na the Ababa Bani no free 1998 neighboring Nana about to be a MPP Akobiano
ebi kura mu danger afi and so we are a young kamuno etim de couldn't way ewie na de be din kunum bia no wo nyina beta na chi abi no ka say na matumam Bulu is regional chairman chairman Abi waba so ebe the air cost wa essential for ye didn't intend was ebinya na nkene no adi nkomo timinia so bisa wa ha teachman no for the bepem sabredi bonibia ensi wa ha na haya asomdie mu a right obani bedase sofo Shadrack ene amanebo koswa na fo wani di nsem na chi yebesan ya babiom awiabre no na ya ba behwe progress so far nyame nhira moni adwuma so that's baby right ebusan for teachman of amanebo no sofo Shadrack ene no ye call offenso south constituency abena boahema ewo ahoma no eso yane no emo enkomo emfiri ha enom na yenko Abena, good morning. Pacho, good morning. Na anope wapo mutu say? Pacho, yanko pona da roma, mahoye na. Yo, yenso ye hoye pa, except say adwuma MPP for the abay ena ye gina so na ye sum ye oman Ghana. Wada roma official South constituency ehefo apoten ena abatro no koso. Pacho, edi kaimokra one wesi phone na. Yeah. Afi sisi amene won ka say de no offensive South about some place so offensive new town. Right. And here no inside na sure. Offensive e palace kono ma ho na about on e koso. Na mi deju ha be anopa 6:30. Ema mi deju ha na bibia da na ko ma. Ma se o mo machine o mo machine na o mo de to abandi bia egu na akwam atensi na security after tight ewa hapa na mechiban presiding officer oye in charge ewa ha madam high center donko na onoso edit to many say delegate na omobato aba ene ewo ntasia we no omoye 928 na eba abato no start ebe 7 am no open 9 am no na enipa be 200 ena etini ababa to aba no na kisia menemo ka say die enipa delegate dodo amaba to aba no so far 350 dodo na egusu so to aba na wo be hwe enipa nipa doma ewo ha se ya na chese ahon keka so pa na omode to aba no ebi kono na ebi ba so na edomo ha wo to won aba na abambo ho sam to de ejana na so pa ewo ha na basa ye bia so ensi ewo ha ni bi ha yebo yo abena ye da se bebre na mimisa we ansa na wakọ bibi te se aspirant bi e the delegate for no ehye baabi ana se eba aduane die mu a yete wo eye ablekuma south se aspirant ba ko de aduane baaye enam so ma omudidie no ntokwa bi si ase na wo ho no etesen Kepa so bibi sound ko so ami hu bibi sa wa ha. Okay. Right. Enti wo hwe eye so far nipa e wo line no emu a ema indication say by 2 p.m. ye betimi awie aba no to. Nipa so at this time I born 11 I bought 12 years. Nipa do the line mo do see pa you na say the more na almost no na edin sufra bonten e be kan wuti ama omodo so ha ye pa na en kwantentem ti se den ka wase ekon right no die na wo hwa ama enkose de esesenka ekro ni pa so sa wo de wani e be tiem ha dia oba baby a polling agent no omo na aspirant dia polling agent ya tere no ba ko na mama na betima presiding officers na electoral commission ana musi for nti se we bra na ono no ko na ko sponsor be na na measure the say we na nam so ama abato no ase enko
Very well. Abena yeda se wo de fa wani di akire na ne yebesen sibia na yebeba awiabre no na yaba behwe amanebo foforo nyame nhira anopai. Abusanfo eni a woti ye Abena Boahema offenso south Owoahene ne palace honoma na abato no koso na so far or say delegate no edi line mu a omoto ba the only observation is abato no nkohyew na nso no queue no de ewa chese o maye crowd say omo ebeto aba no ewo ho enom na afi yetime ahwe na yakọ ewo ho enom na afi bibia etume atoa so ede amaye na onobu Sara Adwo Asafo wakasa kakra yentie yeba mekwa bedwafo ho enom Maybe kind of where she was said, Dr. Mahmoud Bawumia team. Kasaya can message that you be a pro wabo, Ghana for Nangina. She said, Yanko Poya Adwuma, and then he a bayonetia. They all call Yabako Semukaka. Abyamanyo Pony, Amanyo Kubia. Yentimin Cassa will be a pony decaying, and ye into your unity chain. It's answer. Abakoso metro say you can't default me baby no e to da ye de omo ko enyi yi asan de omo akọ ye de omo asan nti me huni enti a ene de ye de ye ko ba ko a ye de nipa ba ko ko ye kan say ase ade e bi nsi da eni nti nipa no sebe ye ton na Ghana fo mpe eni nti na e ko ba ne sa e de menti ase enkyere me sa Namado or compensa. Mampenny dada before, and yet then a call back and Udin kind. I can go back into history. Yen when this in 4 crowns, so Professor Mills, when you're Nicra Chico, and go confine crazy. And you call back and I got for dinner too. Mampenny or Tissu Mampenny Mahama. And you call ya was about Yamu family, whom I better if you put few or tree and son of my Sunday number. So nowhere in the political history of Ghana, and now we can say unipa ko baako. Anye yintino, na nipano, and na nehumasem. And yama bebre ni ya de call elections. Yama bebre na ye consider as a voter and sani atwaba. It's yintini yi enfanswa unipa baako ni yini nsinchen. Yamanyo semi yamanyo kuya. Wosom na wo ye adwuma na wo tun mu si ho emma amanyoko na emre so nkofo efo mu delegates wo esi ahene etu ahene omo won kaye omo se waso omo so wabre mu dele omo so wa ye adwuma den nti omo besan ede nkonimdie franka na be hye wonsa se ye ko kane na anye yi a yensamra ye chini yentenase ehine ye de tuyi ehini ye chimu na ye tighten we be yi amankunim di aba so ye kan sa dia ene na Dr. Mahmoud Bawumia or you try or you test it or you humble or you honest or no ene ye faninko magana for ebeto right for natural say Auntie Sarah Adwo Asafo na wote say o kasai na wedim na hyebedwani pen constituency ye wom dome kwa benya watena konwa no so pen ena waka na oka se osuma ebre no so a delegate ebesi Owoahene osum na so na yesom no ewo Sompa TV ene Sompa FM ahodo efiri asanteman mu ekọ atoye ekọ bono ene na pueye ni nyina som na ena yeguso a yesom Oheneyere ma memra ho sese ya bon komo no bia o ya tietie dia amanebofo no akotie na wo mo aboyen maminti na wanu guso ansa na ye ko abai so far amanebo na ba no looks like yede ne da ye ne se asomdwe wom bepem sabre sure Nana medasina manugusu make how adequately and how tightened the security system has been in the numerous voting centers now one to abano. Sure. And how cooperative
officials ene wonum a voting so no one must see a cooperative woman must see a show mo so things are in order lisani e beka so far so good and near did na kwan so far so good them say one more year there but emre no yeah remember say they are pay mu eti baby aba bedru ne de minim say ebeto mu say ya e de akọ but Owoahene asem bi wo wi ase empanyin ka asem bi say wonim de ayen said no correct empanyinfo ya wonum dan pipi amanyoko na no nyame say eni kwan say obi akokoye campaign wo ba bia so looking at how Domi Kwabenya Kane member of parliament ma Miss Sarah Asafo na no disemo a yetie ni sesia no I am not in support of her ene ne nsem no a walk no the entire American say okoye okoto na aba e wo headquarters asam down MPP headquarters e ho na ode oni central social de asem we koto in a way she is campaigning for Dr. Bawumia ya eni kwan se banisa se ote ba unim se oye campaign obontoa e bia man but e ho nya bia ya e se pempen ya wonum to aba no okobontoa wo and asem we se kura na waka sure so there's no new thing na e won the kasa na work and delegate no matter ya wo mate enye na na akogina bebum la so no e na ebi on be kasa ebi on be se san madwe that is true what some are working a fundamental problem be war MPP emu ni nda me kasa a fundamental problem wo mu no anka ideally no me hwe se ananka sa ne se ye se ense se company fo no kora wo mu di abano anim no like mpanifo binum wo di bia wo party no emu so ye national executive regional executive constituency executive no eni kwankra senka openly omo declare support and so throughout the campaign no ubetima ye list ehunu say executive way odi aspirant way echi onipa sumase odi way echi a enka nsese e basa ndi ye problem bia minim say going forward no e say dachim ya na MPP for dwene saade no ho eno na ama abato we aye ne ho bibia ewo ho no na that is why I make us na shase na the initial stage na make us say ase yensua de ewo ya abato no ya setena ne ye no yoye ye kasa nyina mu because me nim nipa na mekoto abama no na campaign bredru ya na me wo bibia metimi ayede ade ama manfo right say bia yankoto ma obi a osefata obi a waye adwuma then you make your points clear adekudi entie bia yankoto ma nipa kro no na na akuti anim ne wura no correct metimi aka sa me modin but na me and unim say wa na ye so what nchen na say bia adwuma ro nchen be hu say eye wo asem na meka right enti ne die benti na je say bia ye control your support e ma nipa asmesi anase wo benten at long last nipa no wontimi win ye fa ne sa say bia wontimi anwin because obia e capable of winning eti abani say Dr. Mahmoud Bawumia anwin a right na bia fa ne say Rakene dia compare kwa Japan honorable na bia akwa win a ensemu a ye keka no na to da bia yetimi e sheda intentionally e ka asem e di kire wo bi ye wi ani aka say afterwards I will go and apologize but me na what say niema wie sometimes nya wo chop na wo de ba no matine mom one will say bia tokro na wa bo me wo makoma mu no e be ye dan na say atwa na firi ho right enti mpanyimfo no mo amanyoko no no hwe omusua yensua de na ye mo ya sumdue nso so ho ban na ya say ayi wabra bo na be ye wa yie se Ghana fo benya won mu gidi ato abade ama wo mu 2028 it start from today right it start from today na just say omo hwebre wo 2028 no eye ne ene bechere send ne panyifo na si ahase a won mo kasa no me ma me ha wakom se me hwe sa ne voice ne menya ono so ko kasa ono so start e de ensensem bi ba so akoto aba ne nipa bi ahase ye dede wo na but was say me kan be se ne ma be ye but enkofu ohwe wonom eti enne won hyebre e wo 2028 mu no ene na start from today right eti omo hwehwe wo mu ne ma ye omo position wonom ho ye how they talk ene wo ma wo mu dimi na how wo be sia position wo mo ho e wo public ne ade no it start from today so omo be ne ma be ko ye di ama wonom a because won ti megina ase no mo kan kya me say eni pass mercy onye obi a qualify onye capable of ebia ruling the nation as a president na ebia later on makoto aba dodo na akoto aba e de ama no na mokoto aba ma ne wie na se wo ba
no ba catch na me fan say NDC and the nim say NDC ne MPP amemo no wonum na dodo na ahye wonsa na afa na obeka say ai ye kan say nso ye boa na NDC for betimi asomu e de akasa de chance mo ama no kasa ene muso ne mo ban bi na ye sente no wo mo nhwe ntoto ne ma ye no mo asomdwe ho ban na akonwa na ato adehye akonwa dodo akopre adehye no kopre nso na eden ya emu ba ko na bento mo nka asem a ebe wi akire no na ya se wo kopa nipa ne chokrampa bia na ehun nsem na ye bia ma eno ntina se ye to aba wi a omo bre ansa na yetimi a reconcile ine yeah na very difficult sure what's about now can about anti how comes in the yentie no na yenhwemra so good electoral commission set up in Bibia Kama so good police station executive members in Swaba former constituency executives are back, current constituency executives were. Obi a start me na me di kan etro ye. I mean say we be say me say wan na ko tomorrow. Ja oba na won konkon di ni. And I'm ko ye. Now I'm going to make sure say there will be peace at this center. Some who dey there almost start is omoye. As a minia. And that is the other side of our concern that you can see. Omoya dey me fi omo me ka me wa. Yanko ha na beka sama kana eti no we give this to advise ourselves we ni na akwakoye ne we say those people who are doing it they are dying to create confusion. Okay, they are prepared. It's something that they have planned to come and do. It's an orchestrated something. They will not allow it. Me, when I say I want peace, be sure that I want peace. Okay. These are one other. I mean, everybody knows who I'm supporting. So if the person is not from me, if those making noise are not from my side, then they are from the other side. From your side. Besides, I genuine. This issue happened in 2023. And those people, 2 of them are my church members. Okay, I know where their polling center is. That it happened here in 2023. They didn't allow the people to vote. So we are surprised it has happened again. We don't know what is happening at the headquarters. And believe you me not, 15 people, who do you know they are going to vote for? We don't even know those they are going to vote for. So there's no need for us to say we are removing their names. This error occurred in 2023. Here, 15 people, it's huge number. Problem, we've reported and we asked them to correct it. They didn't. From the headquarters. I don't know what they are doing there. They didn't correct it. Last 2023, the same thing. I stood here and make noise. Called the how do you call it, committee secretary to make sure that the right thing is done. They didn't. It has been repeated again. What do I do? Right. Enti we ante Hawa Kumsen wa kodi ne message no or say eja oba ene honhom kronkron no di mu but okasa wie ye no basabasa ye bi si ye yenhwe kakra na yemra come with someone But you don't want to tell him. You are not the one to tell him. He must do something. That is the law. You don't even know the law. You don't even know the law. You don't even know the law. Sompa asem no ane da ho no you don't even know the law abamu ide na chere say ade no ani ye den eba Oheneyere ye ntwaso ansa na makọ kwame ho enom sa basabasa ya ohwanka so far the abato na start ye but I say ade chia nka ye be improve progress no I say sa for no so de omo de enenam wo hwe Ablekuma South a chama ya yakaniti abodem ene nia ashase pempen so bo Hawa Kumsen de achia na chere say ya nhwe yi a
ebe ye tete fore we ebiasi ha ye bete se na ebi so si ye bete se ebiasi aban kai benya de a nka enya asomdwe de na obeka wo ye to aba me kokontokwa me koye basabasa ewo ho no ya na efidien no minister you are not the right person about me answer there but because we are journalists are interacting there na wa observe was anema no ho Nana Meda say it has always been like this. Say ya presenting nyina say netie. And nana ya na ene maybe wo ho a preventable. Right. And then maybe wo ho a ye betimi ayi afri wansa na de oye na diaba. Say wo hwe chama ya ka ne ti diabo dem mo please commander ka say onkoje medical report na onkwaya sabia me hwe no a. Nana ye be che aduane a say ye krampo befia na say bia enigidie bi tisa wadegye anaso obi ye ne wedding anaso engagement a na na bia hotel ni but enye particular hotel na won no ma di dwuma no enye ho na ya na ye serve aduane ye wo baby wo ho funeral grounds anaso deba grounds ye wo ha but ye kofie foforo mu ni akodidi na aduane krampo so de na na de besi abonten say wo bia medi ye fancy abonten sa wo ye panyi krampo e ni di bedwamu sa nyese bia ye ya ma na ye fa nipa na provide free of charge nti no ade ye free bia na to da bia ya na enchada anya papa sa ya na te se de ye ka no enti de ne ma pi na na beba de nti na aduane no wose ye de ben police center ho bia wo didi wi a efia semesi we se me da 1 2 3 ko ho ye aduane wo ho ko ne kwaje wo de ne di ebetimi aye ye woto wa ba wi a ko honum na ko pe bibi se wo be didi nso sansan na obi aba beto wa ba ya kire wo se bia ye sei so I say bia say de ko bemba bia ye to aba no san na ye dey ya eno kwa akofa pinche di aba no and again they na make no ma me saraju asafo asem wo kan ye ya na make asete na asem na wo kan ye na ye but the right moment in the right place no enya baby enya bre we say na wasa wo kasa asem no and enya bia ya wasa wo kasa asem no so ene ho eti anu betimi akofo house ade aba ena ma me ha wakom se eja oba no so nkronkron ne de wo hin yenim say Dr. Mahmoud Bawumi on etoso miensa ayene enti eja oba ene nkronkron so ya miensa ene wo se ankofo so ni baby a wo to akọ baby a wogina ye campaign nyina no yenim baby a wo kwose ye Dr. Mahmoud Bawumi ene on de wo to de ama no so kwa ka asem sei na se obi nso so a woni Dr. Bawumi fashion no no so aka se bia baby a obegina no bia me ye boasi ama mete ase no mo de memento aba ne bi eno nti emfa me ho anya mesem baby enti ono na ya yi se na hye so be campaign ho no so be so let us masa baby a wo ya de de enye right place and it's not the right time I was say yes ade nti no ebetimi de sa pinche we yaba so ne maybe why is preventable I don't know why I'm paying for ni bi wo a ya na ase wo ma sheda intentionally ye koye we say ama we see ase ni aye say asumdwe wo ne boarding yen kalisi kan kwankoto ena me se susumaya modin ni mo entimi wo ampempi na no eya na tete wo ntoma enya sa wo bia oba mansoafo enya so obi a wakali your friend say big position bi anasa yi position bi no aba begina dwom obahu sa na we wo your friend is saying enkwankwan bi ne e wo ne edidi watam ne e kasati aw ne ade e wo abra wan kasa no betimi ahwe wo so wa sa ne ma no entimi ma entini sa ne ma we sise ye kasa ewa bra ebre no emma ho kwan se kasa sa asem no ene biaye no enye favorable enfama ye no sa niam we se no se timi ifiri wa ebetimi abo ma sa penche no ne menteme ho ase aya na sorry in the midst of election no ebetimi afiri ho nana meda se bebre obapa na eye Oheneyere yenko eye ahoma no so Ebenezer Owusu ansa ahafo ano southwest or ahoma no so Eben, good morning. Good morning, Owoahene. Na anope wapom. Nyame adom na ho ye na so. Nyame adom okutayen. E de ababedu sabre. Wada romo sese wugina hefa poten wo eye ahafo ano southwest. Sompa FM. Okay, abapa no de sha tie free ahafo ano north. Wo bukuru capital no eye duja tepa. Right. Eho ye hwehwe mu ana tese eho no abato na asase a bibie koso kama aposti for that so wo mu a wo mu hwe aboban nyina aba bepie mu ho na masundie bu amu no ekoso ho efiri ho enye bepie mu ewo ahafa no southwest abato mpeso aso kura wo mu capital na eye mankran so le ho so ne kopie mu ne je tantina to a tete nei no
wo mo to aba no boko wa ke bi bia da di enro na na ment no wa se bi eba wa bra na police for ehia sa agents na se anamutifo a wo buwo empeswa no so ma candidate bia no wo so we ho na ment mo wa se kakra ba ya na eye na nka ba kokko ekotwe kan dia ba be di bo na so no apolice for sheba so die ba no pay eho wo ma ato santre kama wo mo to aba enche bia na ma se bedwane a wo jira mu adehia ewo ahaforo southwest abato mpesua so odimunya for every sustenance da pa be piebo a wo so ba beto na ba no beduru ho pepepe nezeta akwakwa eze wo so obo mpaye mpaye a obo no wo so obo edema doctor Brian Champon na doctor Brian Champon etimi awe ni aba no ewo my Ghana mu nyina etu obedi line mu na kese on de mpaye no on de wo bo a kese enya asem ketwa ewo sa line mu ho a me di enfoni bi ato platform no so aseti am no kase no ibusu gina ba line mu kese wo kwakoto na aba ye eni aba ba gina edijama eho eye ahaforo south east abato mpesua so anopa no me ba na kese aposifo mu ha no wo mu kompoto mu kama pa na biem du so no aposifo na hwe hu se be ya asum ge be ba no wo bi ekwakoto aba na omu aje omu force go se na be obi nkonkotwa picture bi no akase to ma we no ga kwako diska eti ho so no mama fa juma ne ko so pa wo bi ani ho a wo ye bibi boni bi ana so bi ani wo kwako picture bi dia ko ka se me koto aba me twama we eti hadie aposifo no eguso omu ye adwuma di a omu ji omu na so part se enya asem totoa ha wo bia nso so tototo na ba na nche bia na ye hu se tam you know achese aba be pimu ha matwofo bi na etitima o ma be bom pempe wo ha ti aposifo no makata o ma sada o mani a sisi am no kase no omu ko eti asu gredie wo ha pa achese enya asem totoa ye betima kase aposifo no ye on top of issues a wo bo ban pa wo ha achese enya asem totoa eti Owoahene se na esi koso wo ha no ene matwa edi am ati for omu ti Sompa ewo Accra na free stations ni ha. Okay. Yeda se papa eben ne se amane ene mfoni a wo de amai na wo kan machofo bi se wo de ka bai na prosifo apam wo ma wo ko ka na wo timu ene wo bai wo de waso toto fom a hwan no machofo no Tia sad na we ka se ni nyanwu machofo no wo mu ba wo bo ye mo ma prosifo no be pie mu hana no bu chese David ye mam kwa ma me di dwumadi bia wo ha si eti wo mu nyina chichirikete na go eti wo mu nyina ata atena wo mu kem a eti no omo ya ate tukwa mu kra wo mu ko eti aposifo na mo ma me gina kwa me enwu se we mu ti na se anase we mu ti no mba aposifo no amomo ata wo mati kwa eti a wo ba wo mati nkonja wo mu atwa so wo mu ko eti wo mu buso ba pro every sabre do bu do mani tirem wotepa sanse ha no mati ni answer ti no obudo mani tirem wo mankan so ne tepa ho no mata akọ to aso deso so na aposifo no buso a obudo machi a obuso so hwe de eko ha te. Okay. What do waso toto form a apart from delegate for no die na utieti ankrofo e kan efa abato e ho. Me da se. Ti a me no o ka se no o share a friends e ha se na former member of parliament no o ha se wo nya for Francis Menu Adabo. Wono de wo se nkeka wono nkoro ne nke wato aba no e dia ma Dr. Mahmoud Baumia. Pastor Mahmoud Baumia na ne picture ewo efie bia mu wo kro bia mu wo man Ghana ha se. Wono de ne ko jide se nko beto mu beto aba na ye de ama no e na sisi amro ka che Manchester MPP chairman na owo Manchester wa ba be pimu a ono so ba ono so atemo wo kenyina ne te wono so ba be bo ento ade ama onimnya for Canada afopra ko Japan papa ye fe no Louis Amankwa wono so ba be bo ento ade ama onimnya for Canada afopra ko Japan na utieti form na che se ya de se fa bi ya se na fa bi fa no wo hwema friends onimnya for Canada afopra ko Japan no ne we sentre ya je hakaka sentre ya je hakaka na obi mu so no Primaries champion so sentre ya je hakaka che se wo mienu na ma hu se ha se no wo bi ebodi a na se company fo yi mienu no ene nemu a che se wo bo ha se wo mo na wo di ewo so ha se na so no senior wie ye ni be mu ba bia ye be mu kila wo mu ye wie ye ni be mu kila enti
to akwa to be a never for so the course what happened. Yo, Eben, anope yeda ase bebre ene adwuma awia no yebesen ababiam. Yeda ase. Ebisanfo Ebenezer Owusu ansa ahafo ano southwest honum no de amaneboy efi ebaaye na yekoje emu enkomodie ne ya ekeka ho ewo ha enom yenko tema central na yenhwe amaneboy efiri honum no eba no ebi ewo tema central so far baby ayato abanaduru amanebo bi efiri ho eba yenhwe kakra na yemra. Okay. Ebisafo na eduane no a ye beko na Oheneyere ka ho asem no eno na akọ Tama West ho a na wo mudi nti Oheneyere for wano si tietia na yenko so far Eben amanebo de ba ye no nso kankakra wo ho na afi yenko ahanti oba oba behwe TV no a ne mfoni no a na me ka ho asem no na afi me nkokwa me honom. Nana mpacho mesa da wasibiem asemu ya hwe wo mu me de medin kan ya kamese ya hwe wo mu nya yenko an ya hwe mu o my Ghana ni wi ase nyina so hwe wo mu esanse o my Ghana de hye bi wo amanfo enkro so ya edro abato ni nto mbetu plane abekrom ha se no ma ba abeto aba na wo mu nyina so no wo mu hwe abato ne sane niema esiko no na se obema sabia so ayasepa yesi yemfa nhyen aben na menua pamo ka asem bi wo akira se si ya amato santi ya momo adi boenti se bufe no mu yo se danyo na ubewie na nipa nani aha na so okode ebia so ya asem but ebi so ana wankwa nkoda but de ka nyina ne se waso mo hwo mo wasa kwan ne so na so no wo munya no ne kwan so na no munya ne kwan so me se wo mo hyebre 2028 we say mo no adansa 2028 na eba no it start from today right enti wo munya de ye wo munya de se na wo munya de fata se be ya amanyoko no nani monyam a emre bi atwam ne kita wo no mo no wo mo nsa betimi asaka wa abato wo ye chimpacho me da se bebre Oheneyere na otene nka no se munya de ye de se de animu nyam na animu eduru kwame ma membre na yenhwe oso ode ewo ha enom na so far calls ya ye nyina no ade ba ko a run through ye nkrofo phone so a ye sizi ewo ho enom ma yenkwa ahoma no so na ye ni nkomo ye ba na kwame wanya awram Felix Ofori ewo ahoma no so asunafo north yanko Felix, good morning. Na anopei apomwe. ACHEAMPONG na Oheneba. Yeda ase bebre ubutu henfa na ehwa ama ne bo sen. Yo, Oheneba medasi. Desi amno ka temo asnafo north na bia ya MPP pankatufu abatu cost no akopon na sabatu ekoto so presby na ekoso no Oheneba opa no nduni mu na me ba bedru kati ya mene presiding officer wa edin komo na ya Mr. Gideon Yeboa say I say no two centered na center no delegate and I say one I was say two go ha say no 590 500 center A no and I think so no center B no delegate and I say one I go find so to aba no 580 center B no no another no do me ba bedru ha say no na center A one I find at 197 197
na afi to center bit no ona na atumi anya kwan ato no e 152 na Mr. Gideon Chete I say no dedicate water to about actually okay that is center B 1099 1099 na inia mami en fa say and police abia na nya won pena dwae ni na na abambo kwa wa ha say a wo say ta bambo da ko no enya fa di agro apo wa ha say dan so na bambo adwuma eku ahodo no so afopro ewo ha say so ma yire bambo mi pampe te se ne wo de ma aso abi ni ameguso a wo ha say ne ebesi bia no yo Felix yeda ase bebre ya na wahwe wo ho ye na watimi aboa ama no bo no nyina no e de amayen nyame nhyira wo okay ebisanfo Felix Ofori asunafo North ho na yekoye no kwame na ye beko na me ka se wo hwe course aba nyina ukwa na police for age phone na afiri wonsam ene ne ekeka minim say party no directive say police for strategy it looks like a work all the centers are yakonyina no de na beka wo ho na yato aso afiri ha okay nana enti Joe Wise ene ne mpanifo a omo ehwe sa programming right omo de betu dwa 3 days ago say mo bia amfa phone enko baby oto aba no nti police for no ageda ewo anase unim obi no delay ma unua odamfa obetimi de phone ama no but se wo ko inside ato aba no watwa e de akokere no omo se enya adwuma okay ewo nti no obi akwa na agene phone obi akwa nti na no de omo di nkan kire mo a omo kura omo ye de omo ye awe na how I kumsin ene Adwuma lawyer on say we munu ne man kitinti ya na kren Japan ya na mema showdown sa ne ma bi na ya man bufu no on say mra wunim Adwuma fo ye lawyer ni watu abana wie obama speech a ka asomdwensem se bia ye bompa ye se bibia be peaceful de obawi ni bia nyame ya adoma nyina betena ma hu say Jason Kodua ade statement ababo nto no ababa kasa say nyame ya adoma free Monday ekro no ombehu MPP na yehunu no amanfo say no omunyina ka bom ai baako one party de obawi ni be party na we ni no mu de unity nka Adwuma uko to abawi a mo sentrefo no kasa no ese o ka asomdwensam bibisa right ase wo san ye campaign nsama waka ebebre a manfo kura bi mu bu afufu ni ade no wo pese wo san repeat ni nema onti ye besre say asomdwe na ye enra utie college bia ebitimi ka say nipa nyase o mo mpe asomasi ana obenti but nipa bi no mo twa no ho ahia nipa bi o mo nsam mo ka ena ma o mo bufu aspirant for ni binum onti ye besre me won say sabre ya obi dile mo okoto aba we ntimi nsesan hwe o masa ye sigina ye na wie we sigina ye na wie na ode gina ayi mu nya fe na okogina okeke kansam obete na kren Japan so na wate na ne buafu na ekofa nsem bebre aba makane nra na me repeat biem say nipa na MPP for mu koyi onene no mu make sure say nipa we ye turn na 2028 general election ye beto nya say nsem bia keke obi hu ye mahi intime kotuatia no ana nsem bi nya sa na ye doto aba o se bi president John Mama president ne otia banwamu one kwabrado form ene hwanhwam doso ene omkoye but e ba say ye toma we no obia kana no atum omunyina aye baako what I say enti and before no sometimes I no mu diobo ase nyansan ko na wo nyansan wo se den o enti e be sere omu ba bia mradu ize kobo 12 nyabope aka 2 hours pepepe the SCC wo abrekuma south ne hwanhwan ni nyina e be sere se enya sumdwe okay enya sumdwe mo bia nkofa nsem bia ma ne e be wie no de obedi ye wo saafo no wo ho ye wo nkrofo bia wo ye den a obeko ama yabo no yes
ana so obeye bibia ma ya che no omo de ede omo so omo sankofo ne de we ede a obeye bibia edi oso obi wo ho a okọ program ase a obese ehu so aba ho nti ade obeye ebehu no okọ ka ntokwa na kiki ya bo no kra won fa ho because nipa ehu na wi right me da say me ntwa no me kwa ahoma no so na Emmanuel Kamasa ewo ahoma no so adanse asokwa constituency ewo Asanteman emu yenko ahoma no so Ima good morning boss me ba cho no pay apom bibia boko yankopa dum na so me so me de no ye pa wadaromo na ugina hefa sesie ewo Asanteman mu. Okay, madam na machia etipo mutie Sompa. Sabria minuwe kasa ide mi wo amadaru kukuse aiwo adanse asokwa bato pesaso. Adanse asokwa ekrum ha na ewo. Na sedie yesi enim no abato no egusu a ekoso wa ha. Tese ubia efenim so betimi ababato naba. Na me baaye no said the EC ni SS 7 o'clock na abato no start no sa pepepe na aha omudi start ye o share delegate na omudi ahonkeka enso ebedi line no mo eto o ma ba kama na mini penipa oda abato ya no ewo adanse asokwa enso ekokasa no kyerese nipa 523 ena wo shenim se ombaba abato omaba na sabri aminu ekasaidia delegate 426 and omotimi ababotu omabachese aka less than 100 ometimi ababotu asoso na ose bambo honsem so dia se aposi for almost 60 and omoha omogade se bibia ebekoso wanu a sabri die basabasa yobia so intimacy wa ha mi watimi wakami dia so intimacy wa ha na tisia ena Asante Regional Police Commander Asante South and so DCOP Joseph Nyaba and so ebe team wa ha obeye an inspection kama odi afutiu and so Emma delegate omoto abanese obia enso na abana wonkuti asunjem se de beya ewiye no mbohu de obedi kunim na oje NPP amanyoku na omoye baako de na obia so entini anko ha anti oba abase asokwa si na ese koso ha. Right. Ima yabeda se papa ene said ya we osha so far o report wi ena yehu se nipa dodo ato abapa enti nyame nhira mo na koso afo ani di akire efiri dumienu kro no yebesen aba wo hobio na yaba behwe dia asie nyame nhira wo. Okay, me da se yenso ye da se bebre abusanfo saa ani Emmanuel Kamasa adanse asokwa constituency eho ena wo Asanteman mu o say delegate ne 523 but sabre no 426 na already o mato aba no nti aka less than 100 ya ye hwese wo monso ebeto aba no ebi ewo ho enom ye ko eye mfimfim mantam emu ho ena Eric anan ebutuo yenkwe na yenkwaje wonzo Eric, good morning. Okay. Eric Nyama idea. Mamenka will say we wabato fie your election house. Aha, ye can any PP ene aba wo moto no emu nsem nyina fiti enora ena ye sha ase a yade enkomodie no ehhehye so na Sompa nkrabata no nyina wo mo afa adwumadie bia ene memene anopei obi a etie bi ewo ho enom yenkom finfin mantamu Eric Anan ewa homane so. Eric, good morning. Good morning, Minia. Na anopei apomwe. Mame adom bibia boko ebrenu. Yebe yenden. For God and country. For God and country ampa. Nyame nhyira. Okay. Central region pacho hefa porte na MPP for eto aba no. Central region hanom no your constituency ni mako eduonu nyansa 23. Okay. You know all the 23 constituencies ni na ebia no abato no ekoso ono no anope no
ya ba po no kakra ai ne mu an pen dia am gina me ndi nkomo ide ona abo Canada compare ko Japan ni pesi aso ene dia ya obeto abai na no pe no anam gina ahanam no asin kofi Catholic unite anope no amane bomu no na se nkrata na nkata so no na nka nhihye ni o se nka ahanam no asin kofi ahanam no abato no nke koto ewo Centenary Hall na on say abato no ho nhihye no na omo pese French ne pepe yo jumanti no mo pese kwa kwose bia biara yato wall afa na se edan mu no mo pese ewo bia ya ewo pete mu na obia be hu ni a ekoso nanka ebio obia anfa ho be bia na so bia anfa so an be bia emwa ma abato no ne se no ene atiri ewo ho no ebefe ni sa afiti no enu ada ana ensetan ba ya background ya ba bete se ade a instead of Centenary Hall no eno eben Roman Catholic school park no intende onante de se anamon be dumbi anes wodi Roman Catholic school park nti honom ode protocol se be ka se patient honom no free honom na printing ya no Asen Central hanom de no omotono na yebado tie mu hanam nso enwe yimra amane bomu ene anope amane ebo amedi kan eboye no enya ade amhe ene Central North Police Commander ne din ene DCOP Abraham Akuri bino edi nkomo no na otremu se hanam no sene akoye Kennedy bia ya oto aba na hanam ka flash point ewo nfinfin mantem hanam no nso bambo tem no edokosoro no eso no kwa na o yese dese abamofo no dese ebi so ekọ ne bi okon so 70 to 80 elite no dem ye background ade o mabro pasta ye background no na 120 ana ese abamofo no edadin bi ada do nemu no he bi aya fia no pe no ma vesetia aha no nka se edom no wa ha no ye pa empo footage Libyan printing na ma send ya ba no unse edom no ibi so atese babedu anu snaka kredi ama duba kwa bono there's 11 no few minutes 11 na babedu hanu no na edom na no ma so no ka no mo bro 300 example hanu no expected delegate ayo he no 548 right then in tension no mo ma so no kra for the 450 kra example asat 11 one move on matter 11 12 more man ko ya na me 10 officer yeya kofi tibi ni di nkomo no chemi se nipa 430 ana na to asa that time na te be 30 minutes ago Sompa FM which is kwa unse do na so anti na mo he apapa so puti ko mo anu bi na kan te kwa e mo puti ko abaso it is not to man kwa ti mo ma ba so san aside that's not na intenti na no mo empo ya to aba no fa no ni se fuka ayi senen to pasila o tete o mama bambo ni nyama bibia ayi kama so far so very good according to the ten officer ya okay obi no hono ma aba se oba be complain say ni di kwa no se bi any album ni no bibia e ko se di taya afun Central hand yo Eric mo ene adwuma na fo ni didi aka nyina achi berepam ye besen aba hobby nyame nhyirawo Sompa FM ebisafo yensem twreni Eric Anan emfinfin mantamu na owo na sabre yegusu a yebo apro yekọ emiamia na kwame na o kasa na Eric ba ebewura mu ewo ho enom o se nhwehweye omode bae no bibi ekoso General Secretary JFK say beginning Monday yebehunu a new MPP yebehwe ewo ho enom wadaroma ye nto aso mfiri ho ayi buffet bi omo ye na afina mahwe ni ye okay all right but before yebeka no ho asem no ye ne yewura Canada Japan so wakasa oto abawie ye no okasaye yenkotie no kakra ewo ho na yemra na yemfa de aka no so this shouldn't be a problem at all
And you should, as for contest, you should expect that sometimes it gets very tough and certain words are used which are not palatable, but hey, you have to take it as it is. And that doesn't mean you should go out of the party. So I hope if I'm the winner, I will be able to bring the party together. Well, all I'll say, they should vote number one. With what I've seen here, I hope it's everywhere. So far, so good. Yeah. Yesterday, I did speak to the team in Autu Senya East. They were raising some concerns about the manner in which the voter roll has been put together. Have you had any feedback from them? Has those challenges been resolved yet? So far, I'm not aware of what you're saying, but I'll cross-check and see. I don't expect any violence. I mean, if you look at the number of police here and everything, yeah, we're praying. Sompa FM. We're praying. Okay. Right. Ura, Kennedy Owoahene Japan. Oto naba ewie ye no na one ensamtrofo kaza wo say abato de on hwe ni mu say basabasa ye bia besi na so far so say de awo hunu ne de awo te bibia ehwe yie ewo ho na yenkọ Kwabere East constituency MPP delegate ewo ho no ebinim adwalai ni nyina ne say owura Dr. Yao Osei Adutwum ne delegate no niam bi ikoso na dwuma diet ne wura no ntino yenkomra yenkotiemra Right, enti eneno ebi ene visuals no bi ena yede achrew ewo ho enom no we ye continuous coverage ewo 2026 NPP presidential primaries na say 5 aspirant ena aginamu a ye hwe se ye beto mu ba koso aba programming efiri Sompa TV so ena yede mawo menema badwafo Francis Kwame Boateng Adwuma Wura ena atena se sanso ena Oheneyere yeboa asiama mene wo na atena se aka simabeye nso na premo ato enti na kire se abato no bere na eda so no kwa na ekọ nanim yebekọ na ya kai se ba bia obia no ubetumi wonyanto waba ye delegate obekọ akoto okonso a na wa comport wo ho wadi enhyehyeye eso okay yentie eni emra ewo ha yebeba sesia na ya beto aba ma ma okodi ano so me TNT no dey ma TNT kaska na sika na me pe go to the baby ni pensa ya ko sa na ba ma me ba kira de secondary school me wo me mu wo ma go de this kana me mo be say what the TNT am ni baby one farmer no ti on kan che ni ban say Primaries East ya to aba no Roma so da wo ma ko sika ni nyamba wo ma na famra all right go over ti wo ma ni abri ya kan ya papa yi kan ya when you papa yi kan ya o say I want to go to your go the truth must always be said nipa thousand for sika adutum di ama no onu kwa emfa si na 2023 agric minister ni nipa osi na namu ha so mo boy bi e fe no tega o di papa sika na wo evidence to that say evidence
Right. Enti ebisanfo delegate for no bi na omo ani abere no. Omo ka sika ya akam. Omo se owura dutum sika ode aba no akodi obi ho a nipa krom pese obe jemu de ama omo. Owura ba ko kan asemi ose enye se omo ton omo vote but the FN so say waba abeye adwuma ma nipa na ose jeka sika we na ebe kwa akodi obi ho na nipa na se mem jemu emfa mamo eno ne ade a eha wo mo kwame quick one on eno na yenhwe de aka echire na aduchum de am say attention in shede ne so kese ba minim hoye mankranso ana there be hoye Kwabre East yes hobeye Mamponten ena aduchum nti me attention ne so nti am mo wan say omokofa aduchum ababetum ana ono chebi say ono ni TNT according to omo according coordinators ni bi ho according coordinators ni bi ho but aduchum de hono em because baby am I din komo afa nyina no me aduchum kran share ni coordinator bia ho do said what can say like 2023 sa one aspirant so sika kodin ho a wan chene nti but ye information say ye say ukosunwa ne so a ye say company bi cheska ko shetokrumo mu cheska nti say MCA de beto so ama ya hwa na nka ye hu but ningina mu no na say akabe 4 minutes na 12 abo bre no na ekwa no kakran be wi si e bon pa say so far baby ya tese bibi kakra si wo nshada nya yi bia unza abato de sometimes it may happen I'm say we no ode ato so no okay we sunyane de no okay so ma ko she tokru baby a omo chemfre am za kwa na je ne de wa buka de she ne botom ade na ye hu ya nche ne fie but ma tete se ba me campus so it is about no so baby wo ha omo nsa kan yo we eno na omo che ne sa ba ko mienu sa no enti bi ni man na no complain no sa coordinators no omo ye smart o wo ye rough wo si to ko di obi ho enti I think say we na ye nra okay ne wow any the coordinator na wo sunya no say omo hwani because me de Dr. Sika de enra be bia me frɛ bebre omo sa kasika no enti coordinators ni bi ho a na wonim ni omo ye omo ye ne sen de omo ye ne se se omo ye ne se de omo ye ne se omo disika na ma omo coordinators na o de no omo platform de atum nti omo be ka cho se wa woni ho no ye mfa sika na ma enso so omo ebe chesika na ana TNT na menka na se na omo ka no omo se nipa ni baby o hye bia se mudi sika koma no even kra no omo during the campaign ko omo ti say se watu kwan kra na wawu kra fama na yire wawu kra fama ni kunu enso coordinators ni bi sika na no matena so omo ja no matena so eno ka ho ena si say de hu bi ko baby omo hye no na omo hye ase mfuye bi mu kakra o ase pastoral center na omo we wura mu no e ho na the way no we a coordinator what from call for because the C coordinator so no from obi anje de ne ade be we no as baby omo hye no aye no ho style bi ne ade nti me de asundua na me ka say okay baby a yen hye dante bibia enye peace a kopem say 2 o'clock be bo a ACHEAMPONG kasa o kan mani age but nana say omo so hwehwan kakra o hwe kan o hwe kan a say wa bre yes kan bre Kwame enough for say enough for mo ubechini nipa nyina eso na wa wo hwe ni mu wo botaye bi a wo hwe ni mu se wo nsa beka adwendwen kura wom se ebeyeye ana enyeye eno nkompo within you no eno so kura ye a huge burden enti no omoso ahwinhwane de automatic ebeba ubehu se abato yechi no obe renew no obe lose o the next time I say who more public no ubehun say o masesa ayene if you say the pressure wom ade kra twe a wo bompa ye say abana wakoguo no
nipa bonfo nkosi akire nkotutu mu atuo enti ni nyina ye pressure enti omo no so de ebehwan ena one thing so ne say on say okay enti ubaye TV so a Dr. Educhum ene dom no bi ena ewo hey yenti sound kakra ewo ho okay okay ye gusu a ye hwe abusanfo coverage ya wo hwe no ha wo election house wabato efie ene ha ye kan abato fie a ni nyina Sompa fiti nora ena ye di abato ehu nkomo a ye de ababeduru enei nso team na idi kan abaye adwuma no ekọ ye nso ya ba ya betro so sabre de premo ato ente ye gusu a yesi awia no emu na ye yentie Dr. Aduchum nkomo ne interaction no kakra. Okay, ente Dr. Ya Osei Aduchum, former education minister, wo hwe Sompa TV a ono ene enipa bi na ejina ho a wo mo edi enkomo no sese de aka de wo mo dan nyame if said de aka nyina no nyame ne betimi aka delegate fo akoma se momfa nko benkum na momfa nko nifa ti se de nyame nsam ena wo mo arishemu ewo enti no ye hwe de a ebesi eche unse doctor sokura mboni so ati o ti se de na kwa ameka ono kra onche hudo ono kra onche hudo onche hudo ono we wa kwai azebo na ge hu doctor Mahmoud Baumia ona nka mepe na hwe different ye be hu no omra na ehwe no so because on general election 2024 say ne so ti hu any answer na no man for Brian so no so akoto na aba wo eyekwawu Brian so akoto ne de fefefe Brian no Brian no hey dem man no aha yentie na you know as akoto na naja Sompa enti yera Brian ACHEAMPONG oronso wakoto na ba ho emfoni bi na wo hwe ewo Sompa TV so MPP wo mema wo muka say we have the men no omo mema omo animu enyam adwon betima I say omo decision papa bi say bad decision no a ni papa kro omo wo na I say omo ya na omo ase wo omo but we so far candidate num no mo gina nyina obi anim ye nyama onya konwa na ebe fata no ene ne ekeka ho but omo ya na I say aye bibie wo ho no o ya na omo ase agro omo akwa na omo akose agro no omo ko hunu nsu na afi omo asan aba but so far so good I think say apart from Blakuma South no men share dan say basa bia konti on a large scale no be ka say abato no aye peaceful ewo ho 12 boy there enche ye keka ko one right nti ye bompa ye se na maka no ye bompa ye se ebe ye peaceful say ya e dey abato there eniema kitin timi esisim but so far me ka 2023 na sabre na tachiman bunu is sabre na abakura atwam be 11 ho baby na kadi ona na ye Japan coordinator wo bunu is
na macho man phobia koko gidigidi man nsem kura buma wa chichire kura nti this time round no baby a time yadu ya yen shadante ade bia huhuhu bia no ye mompa ye se enkose ya nemfa asumdwen den emra duane chene de me hwe so bia be chebi I think nipa 3 na omwanimu no Ken Baumia and the Brian de Edia ubia beche bi ni ade ba case kan so no yesi Brian de ne mudu se kutu se bam so on de ne de ne mudu chen Ken ne ayi de no Baumia de no se we eno na kwame emma ya edu delegate abato na ani braba mu no eye nentia elections of this type or no because now we are delegate hwe be o chena uni dwetira obenya dwetire kire se nipa num no obi ama o kakra obewie no na we oboa no a wanya dwetire obetim dia ye bibi eno ntina ya na ma edu delegate for abato no a na emu ayere no nanso saa na twa se ba no ewo ho we kra de nhihye ya mo de ba ya beboa kakra ne former executives na omunya beka ho asisi o madoso no nti ema yi na ukai peaceful idi hwesika kese bi sisi o mahu se saa de na ekoso no nti memwa because nipa ba kope ukoto aba na da ku kofi na guta 100 million de kwa sabio na me ye party ni ebi kra me no midimu kese kra chen party mu chen wo me ye campaign kese chen wo but then am say wo ye executive member nintino police station executive member nintino na wo wanya sika bum e ba sa no a me ni mabusuanfo a ye wo fi na ye kra ye gi ehudi se anase ye party ma pampa no ye nya sika no ene ya na de abufo ba so what I say eniti hihye we ya omode be kan ho no sabi aboa because we no me dem say 557 sana ekwa kusi 557 chere say 557 no say omom wanimu no 3 no okay Brian Baumia na Ken no what dey mention no nti 5 okay and a 7 557 ti sana akoye 557 oh okay Indeed, 557 is a come ma okuta 1007 obi kura per 500 obi kura ya yi kura onya nti na okay nam nim say na ni video na ba Baumia me hwe Baumia pa pepe no me pe Baumia de okay right mami enchia ya white so nim no ayene ya white say or share program o nkransa o hwe wose menchia Oheneyere ma no all right ya white teacher white ayo me jene so menchia na me yonko ba ko so o takra de habo isi wa bankransa obofo Jonas Usubana hene onso say ohwe no onde o Baumia nti onde na se me de okay yeah na yenna ayifo nso ase sister station no nso omo ka ho bi na yenyina yedi side dwuma enti no one ewokuma ase 93.1 yeda wo ma se ayiko 100.9 yeda wo ma se adamfo Primaries na Sompa takwa ye chacha omu nyina takwa impress ne wo mo ekeka ho nyina wo the report no bae enti ye besan yakọ sabre de say ye se awia no amu enti ye se de ye ahama enti no ye bekọ na yasan ahwe bia asisi akire enyina wo ho enom nye wo mo nko Sompa radio stations no enyina nso no edemu a yade enkomodie ene amanebo ba wo ho na me hwe I say people say according to almost say ombeye official declaration of resource no na yeto abanu wi a abato ye chi no nema omobeye no ombeye official declaration then omobe outdoor nipa na ya electing no presidential candidate elect no omobe outdoor no na fe omo amana kan bibi kakra ya to abana ma no ya mana kan bibi kakra
ewo eho enom enti no process a omode egu akwan mu a ye hwe animu se bibia ebetume akọ eyie ede ama abato we wutumi identify ba bia na hoye hotspot minim se wutumi identify ba bia hotspot no I think say you invite Sompa 90.7 Baumian Crofo and Ken Son Crofo Baumian Crofo no buy no according to organizer and okase nkransa ka ho okay o se nkransa kan hotspot no but Shaggy ne unity model report buy no so far yan shada anti bibia sa na techiman south so mete sa asem no but so far and also ayeboko because 2023 no ehona kwame me da asem amenko ahoma no so emra wani die mu a be ma tenten kwame techi ablekuma west or ahoma no so Bema Papa Wadaruma, good afternoon. Good afternoon. Yo, sabre de boyamane baby awugina e de na ekoso na hefa na mapem so adu. Yo, anapa no na yenya ne yesa IGP yera tete yo no. Wo se wate se obi media house dia report e wa Ablekuma West. Dan so mind district headquarters ya say basa ye bi amane hom so wa ha o ba ha okay ya wa hina ne ya wa kan mo say ye kan say IGP yewra obeba na oba bedu si am no ka say e na wo mo o money actually right easy wo mo gina mo no ko ka say e na so mo he ha bibia into ni enko na nim wo mo ne post do mo so wa ha e ka say ya o mo se o mo nje ban na wo mo embo ban basa ya wo treye se media house dia report to efa Ablekuma West about on mo ba na no kwedia eni okay enti dia wote yere na obaye ohu se nokora so enimu ewo ho enom enti eno achie no waka bibi ato amansan asoma na yo ya tie nta mo nam to ba na some drop boy kasa na wo se wo mo he se ano ba bo MPP for no obehe na bibia timi akoso emo no FM na yam to amon we na bibia into Ablekuma West city ha na se ano ba no atimi agina blania na se awie peye okay okasa wie na ni access the bikofro yeah na mo je si amane ba ha se basa ya aman hom so media house bi a report to sa ho ne de ba na entesa dia ana pa ba ha se basa ya bia tentini eman hom so e wa ha bia da na app right na se abato no yato aduru sen o de wani efamu a abato de wa Ablekuma West kanu ana pa be sited sisia ya dumienu abi na santen no e wa pa san say one more enko emanye fast ni enko no nko wa no wa no na kayere no na mom sisa me na o ka say die e kam na senta do no ha tinya to e bo no nkon pem no ana na return of the wa ka na ka say nimpa 120 na ato na mom no nimpa 1140 na ye say ni mo somba do to but this year the ballot box no timi aye mouse mo say ni part to ye pa santan so so timi ati emom do am to ye so de omukusu edi santan okay na eba bibi te say kasi kasem aduanesem ene ne ekeka ho a bibi asia ugiri say yeso no nkona pesa oboy amane ana yo na addition bi cafe obi anka wasa kwadi sika bana edumanya wo mo de nam so Emma Rebecca to be a delegate now, so that's many and Abraham Mutia. Which like I say, and so down Yakabeta. Gentlemen, I say, one woman stand after you, but if it's like I said, because I know it. Emma goes to support the clinical team, say they have to come a beba. In terms of Sabasayano and some back to teaching, and German to have one prayer. I'm born teaching, and no more cafe. One box a blind being, and after Baumia, and after I think that having. So no me rep that me this na no more cafe candidate back et me do delegate politica afa wo mo say ni mo say the candidate bana adubre yet nya ba
Yo. Ene ma yena wase awiabre na meni se de ebre no pempen so bapa enti no eduru ofan etoso mienu akenkan ne ekeka ho a eno nso ye besan aba ho biem. Nyame nhyira o. Well, ebuzanfo bema tenten Kwame Tachi Ablekuma West ena yene no ekodi enkomoi o se delegate ba kunsika ba na omo hwe na se ebi anya bi nya bi na ono de nipa na opesenka opusu no ho no ya wona si abonten se onko Kwame na wo kan se hotspot na before abato no na ebi identify nkranza ba report aba no suggest sa ena bibite say na wo kan say Techiman South ahona 2023 no the regional youth organizer ko bu ni nsem no metwo manfo ejinejina ebi ye baumia camp for no me metwo fo aba Techiman for boys na yesi kadi no so akofa bi no mo so metwo manfo a no mo yewe nti guy no ne nsem say no mo ayewe nti na Techiman South kan but utie Shagimu reporter babia ye peaceful nti ye mompaye se be peaceful maka na me sense su biem se ebe me nwanwa se obi be sorry se ye wiame obi be sorry me kire ai aspirant for you obi be sorry se ye wiame be sorry se oye dede ana say because this time no munyina mo dai ya munyina mo opposition nti obi na struggle say ebe ya fine anye ya no akọ next time nti e mompa say enyese ya asumdwe enyese ya ana sikai asem sisi ya okay be ma tenten report yi on say medin kan kan say ayifo no aspirant for no ne coordinators no right omunim omombeto aba omunyina wo nti aya na list no ayini ye miensa ye wo green yellow and red nti wo no green yellow and red na ye de way green no na je se wo we ho okay wo beto aman nti ono de oni problem ho na yakọ yellow no aye ne ho ase wo beto amame won to mame nti eno no se ne aye ni green e wo nim na aye bi so red de na che se on to man kra nti red for no so this will be complaining na nipa no aspirant within no aye no red because wo de wo ye dey on to man sa nipa no wo ye dey wunya sika ni bi nti enya me won say wo mo complaining sa de no because wo listening nyina wo coordinator bia constituency bia wo quality de amano wo ma hyehyɛ de amano say sankofo we de ye nipa sankofo we nye nipa we ase na dwen no aye ntanta ye convention kakra bia obetima ye bibi na eno so ehye ho nti enya me nwanwa say ebi mu complaining say ye kasika na ye say yensa enkan sa na ya na ekoso sa pepe especially internal election ena ye yesa general election dey won't be yesa but internal election where omu chesika no ne ade de ma omu se ye friend no kasika o se den kasika be du baby na 500 mini baby a wokwa wo nkransa south na wo kosesema se kasika 500 mini so fu aeroplane kra minti nchire nti na no ano omu na mu ne ade a ebe nti se umpe wonsem dia ene no mi onu din ye bisa o se wo Brian wo Kennedy wo ye sa no a na che se wo nya wo de nyina na ja umpe wonsem a wo de ko baby okay Oheneyere yenhwe sasika sami ya diken aka over and over again say dia ayesa yamana nya ya official say dia ye mfansie biem delegate timi gina TV so national TV kase misika maye ne ade a say dia be official ntino de say esuro bi anim and say de wutua wonhwe wachi wonhwe wabati ene ade mema na ewo mu ene wo mo yire no mani da so say fie be ye de nkwansem be ye de ama bibia aye kama ewo ho enom but in all fairness say ye de abadia say ye nchema omo de a aden na obeka say oh ye de abanso me de me nche ye de abanso me ma asumasi bi ye de abanso me nye enye safo coordinators no ena omo create problem e de ama aspirant bi e bia ne de wo de aba wo mfa sika no ma no ba da achi aspirant no be sanya ba biem
Nana sana mekono say Mr. Boatia ya dom say emiano ebi abenti no ma yen konkwoje baby a wonom so nkrato no to free by ba merem wadara me da se bebre kwa me redu aba ahoma no so nti yen kodi nkomo kakra kwa me ma he na jesu afam yo Owoahene ni wadaroma yo right kwa me na sese ugina hepoten Owoahene no ka say bigina swami constituency na me no ka say na na duodi no anasa abato no o me de ba Freeman Methodist guest house hana obiba ya omode abato no obiba ya na fiarofa no na yegina mu a da ya me no ka say na swami entesharu so no mu a obatemu emienu the north and south and we are moving to do grants one so na so ya AMP that is we are one of we go to the no na wa start to go to the AMP ho na no enifa ebionu ahanu eduasian 9 564 na yes anyim say omba batu abano na fi bi no so 563 na so yes anyim say omba batu abano o kan sa tigani ni na bi mu a 127 and yes anyim say na beba no ma ba batu abano kebia me no ka so bi ni abo akọ enu kakria yi ade a enipa 732 and presiding officer no HSA omo ato and bring am no kete na be don fi be edibuni and honorable social no service we need to send person we yare di anka we kansa we free mo azabu we ba beto naba intempenya make us we ba to aba wi a wa so e tu de chan wo kwa president wo so e ka wona we bi so a mo hese de nyuma bi akoso woro daba so na Lord on that one so and na empty intempenya ono so make us de o haya wo so oma mafo Moya said the canon said the bear mutimi etumi atu abana na yetse kama na mama ni lawyer yendin ko boka kra na yelse lawyer ne wo ba yi afrobono ni said ya ni kasaro yelse lawyer mutimi ni yedi ko boka kra yanko wadaruma ne mo ha ade ba Sompa television so ka eto so ewie mejo so nunia ya ya ni kese umpisa so sisi anyama eji ehimi tiano pada ni sabe ya wa kasa wudi ma ko na wonam hai sai na wo ka che ti ku a o mu se wo Sompa yo o mu ti na NTS se NPP edru se ye to aba e do do ne ba ko ye na so ibe really kama e yesu so a ye party do be yin yina ya beta na chi na ya dia kwagitini no ewo 2020 enti no mu bia eho empopo yobeji kunim bia na NPP na edi enti no the Ghana for mu ko so fan mpabonta echi isi akabe si otral na ya tuyu isi super maintain the money dia sana de so wa inisia politics go ha money dia enti then ya so ba nyina ya for nyina edi komo to hakama yedi odo na tuaba eyi nipo bidie ni ya yedi odo so atalachi na yedi akoje intinji ya mama ni wase obre ni tino ni tite sabe dia o ni nemu na wa mama fu mo wase de ya o mama kan so betu na baba tuaba no yo o wa ni ya don da fa ono ene wo entishari so na sabe ni na ji nkomo wa cheche se dia ono so so ba yi wo dia o ye ede dia de bi ni na e wa ha na so de lamu dika kanu ansa na me ye ba so aran itua na mo kaka so e de aframu e wo mansia south ye St. Anne's ho na ozo omo etu abano na ni parudu a omo to abano e wo ho so e ye 649 na omo to abano wo mansia south ni mpotemo na bi ti ama akoye 649 ni na ye se region secretary omo 63 aba be ka hu ma obi nya be ye 649 no na nanka ntozano fidie 586 na enkomo to abati region secretary na ba be ka hu ameka sin obi nya ese obusu betu omaba e wo ho
ɛbɛ na yɛ wɔ hɔ no ne yɛ nato abato no deɛ ɛkɔ ne yɛ tɛntɛm ɔno so yɛ ɛnfɛsi chairman ɔno so aba abato no deɛ ɛna fi lɔya bɛwura n'afoɔ ɔno nso so aba abato no deɛ kama a yɛfiri hɔ no te sɛ ɛno nso so deɛ na ɛkɔ so wɔ hɔ mpimpim ne gyina swamia lɔya dwandako so ɛde ne kyerɛ mu ɛde ama saa de dem akɛfo no bi na ne gye sɛ abato sɛ sɛ 747 na yɛatoro deɛ which is the Akanisha, it says 1,127 and I hear anymore. It's really you can the don't go and then teacher. When I'm not sure they didn't have the trauma. So far, the can say, the people need to John Daku Karen. Can't see a comment one. The money be also 81 ma. Nina, 27 years. Take the can home. Nina, Boban. Now, and say the Azuna command. You are at a protection. Also, about Hadma, also, I didn't share a car at the buyer, and I probably was also a transit. For more, the first floor of the Nadia, or Johnny Netty, Pampi, or Santimantema. Right, Kwame, yada say money adwuma awia brei. Yes, me da for one. Right. Ebusafo ya man boni Kwame Redu Swame na ode amane boy free buy former majority leader, former MP was our constituency no emu Owura Oheneyere sabonso akoto na ba wo ho na lawyer John Darko enso akoto na ba okase Oheneyere ye kumase de ajawa wodie mu a wohwe lawyer John Darko nasama wo kan ye no a den kakra na abeka na Ashanti region so ye one of the regions abato we mu obi ani di akire wo ho enom maminti kakra owura nasama wo kan ye enom menini ofa firi mu nana de emeka nyina ne se wo mo enhwema asomdwebua entimin toja right na eto da bia ya na asomnofewe no adwua na kraman enya dabre se wonum nyina da epa asomdwe a akato de bro na abato no bra o de to so no se 2 o'clock no na awie du no nkire se boatu a wo santem krampo na wo ma won to che se e bo be 2 o'clock na wo santem mu dia definitely obetimi akaste o ballot na so betimi akaste vote but the e ka che o mu nyina ene se ne ampanyimfo no esi e ka no mu hwe ani mu se enkunimdie beba e de ama won mu nyina nti no enipa baako e na wo hwehwe se obetimi edi nkunim na ekonso so awe e ya amanyoko kwakoba ene dedeba mu nyina akrobofo meya se de misika adedie na atodwenti no wo mu hwe na nana adia baako abeka sa vote buying so be ya internal one way say no me fisa in chambers say ye de shekoko how vote buying commonly happens giving cash to voters before or on election day adentina mo nya no before election day we ne before nipa na ade be kina na dwen asesa na on the election day no so no is it compulsory say change that try was election environment na say biaya one more to aba na one was e kwache sika na eno so ne question a ye nyina ye bobo hu sika ne de edan ya nana omo beche nipa ne bedi adwawia omo baaje okay na wo be ye wo bete ne mfaso na eno na make a cho so so ogino oba no wanye mpuntudwuma do not complain eno so ye asem complain nso ye brofo ai emo sujetira na se me ko bi asobo okay woni yo benya na waje ne sesi ano enti nipa ne ba no wa me yehui na se bia MPP enti mi ankopa wan so so a enka se nipa no kwa no wasa okay wa na onim de obetimi aye adwuma no competent person no na wonim but one kasa obotom ne adufudie penti no e no mfa so bodo okoje sika okoje yenti no yenhwe na asomdwe nto aso so good okay message eba true kire say Dr. Alhaji Mahmoud Baumia at 1 o'clock obe casting vote ewo headquarters enti yasonda form ye need a form bra obedru hobia no amanebo bia beto ho no so ye de bebre Kwame sabede ye nkra ne ahoboabo mu na ye woi na yakọ dumie no ya pa mu mamintie we de dia wie ye kura na yenko sika na ye che no ebi muso de omukro mo ye ne se oba no wabo opunu na ode ama na enya obi a ono so kan ho na we lead you straight to
center ho na wakoto okay ano ya anopa no anopa na you obi ono bobo pono obi okra ba won twitwiri osenkura o se chale e shembre pon wode ama o card we o se fama no obeje card no kura kuta yenko e kwa make sure say obeto awie anso obeja wa wako nti strategies ni de bebre na sikasemi ya kan say ya nkatu obetwa but nana ebe kakrakra no ebe ye mo ebesi fia mankrofo ebesi fia mankrofo ebe papa because said the amanyofo no omunya tumi a de omo de ye no ya na reho okay omo pe omo nkoa na omo de omo ndwen timamufo na ye nso so ye a wodi tumi ni be de nso no nti nana sa na beko yo kwame meda say Oheneyere minim bibia kemu ade beka ho anase yenko asemi se ni nyina na ba ni nyina na kwame akai yo eti omo nye de omo ye na asundue na ehia ene ba koye ebusafo minuanom na me ne omba besom ye ene ya wote na chire ye eye Oheneyere mame ye boa asiama nyame nhira na papa ono wo Sompa 106.5 FM Accra and edru kwasi ada nwumere bia Healing Point and also Olbete Nenka ewo eho enom sanso na Adwuma Wura Francis Kwame Boateng okon kransa Sompa 90.7 ade achia bia dwumadie no ono nso na tena chire ede nkomodie nkita ho enyina eba enti no ya na wahye no nso yebeda Yewura Ataboate na se bebre yebeda Yewura Pamase ene MCR for no nyina yeda o ma se afei sister station for no nyina nso yeda mo ase papa se musumu na motopete mama nkwansa agoro no afei kura na eba abeso fi se de aka echira yeda eba no edoso ewo ha enunti ye nidwa kakra na yemra yeba yebetro so midin ede Owoahene ACHEAMPONG na meye adwuma wo takwa Sompa mechia meyere Owoahene Mary ACHEAMPONG ene mechia omu nyina ene abusuane nyina abusuafo medemo asi hey yo mate yenko di dwamra yekwa ba Your bed action. Nanso, ubit me abwana manenya pomodin free me mo France. Jamvita ye de milk pa pebi. Nutrivi aye ye nkwada eduanya. Eye de na amodi a ewo mu no bo mo fra pomodin. Anyo, impeni fosweni chihopa. Mawobano apomodin free me mo France. Jamvita gumo do bebre. Jamvita, a delicious way to grow. FDA aji ejodi yunkrato yatum. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say your prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na endpoint homeopathy clinic anase a kidney a liver problem